In this update, the government wants to tackle any fuel shortage together with Australia. New Zealand's adopting Australian fuel quality rules, allowing broader shipments and joint negotiations. Prime Ministers Chris Luxon and Anthony Albanese will be speaking with the leaders of large fuel exporting nations. Associate Energy Minister Shane Jones says he's had talks with Australian energy ministers and wants more cooperation. We pushed the idea that at some point in time we should explore an Anzac Pact, and I would say to you this is the first step. We're a relatively small market for these global oil giants. And Australians are being encouraged to work from home if they can to counter the cost of fuel. Correspondent Oliver Peterson says a Perth cafe owner says custom has dropped 10% over the past week. The government's bracing itself for fuel pipeline disruptions down the track. As of Wednesday, the country had 7 weeks of petrol reserves and more than 6 weeks of diesel and jet fuel. Finance Minister Nicola Willis says they'll announce details of cost relief measures for low to middle income households tomorrow. She says all fuel shipments have so far arrived on schedule. The refineries in Southeast Asia, from which we import more than 90% of our fuel, may have challenges getting the feedstock crude oil that they need. A View Fonterra's strong result today is unlikely to climb much more. The dairy giants reported a 2.8% rise in first half net profit to $750 million. It's also announced a 20-cent lift in the farmgate milk price and a $9.70 midpoint per kilo of milk solids. Fed Farmers Dairy Chair Carl Dean says given global uncertainty, he doesn't think the midpoint will reach $10. Futures market's sitting around the $9.70 to $80 mark, so Fonterra's got it pretty much where the futures are. That's news. The drama continues at New Zealand cricket with Dion Nash resigning from the organisation's board in the wake of the conditional approval to the NZ20 Franchise League. A statement from New Zealand Cricket says Nash could no longer align with the future direction of the organisation and his position within it. It's understood Nash was against NZ20. Former All Blacks defence coach Scott McLeod is to take up the same role with the Wallabies. McLeod, currently coaching in Japan, was part of Ian Foster's coaching staff that took the side to the 2023 World Cup final. He signed a 3-year deal with Rugby Australia. The current assistant coach Laurie Fisher is moving into a consultancy role. That is sport. I'm Raylene Ramsey. Radio Samoa. DJ Come down and see what Samoa watching sway about. When it's the see what Samoa. So come on, get ready to see what do you want some more. Who am I see ba? I tell Patti my pizza polo to no fun uikina ura para do am I tell me ba. Oh, who am I see ba? I tell Patti my pizza polo to no fun uikina.
Ofalofa ma whaatalofa le tautua le Radio Samoa sfuli mai betolu amo ele whaafonga tapua i le tātua tinu i le neivanga le fiafi. Malo le se fumaruia, malo fo le tawatai, ia malo fo i le whaamalolosi. E whiau mga luenga sa whiangai ma le tātua tinu i le amatanga o le neiva yaso. Luas fulma le lua, luas maltolu le neio mati lua o luono. Tanto obia mai le lofa maranga le lei o le atua le anso e whapopolo tau se fumaruia. E ngata fo luso manto wala wafi au mga luenga pio na masani ai. Fantano fanti lava ma le whaaloalo maloro se fumaruia. Ia e susunga i whawhiangainga mo lanto whaletua i se whata whaiteulanga. Ia o naitu asina sina o le tātu wa tinuu. Whatalo fanti lava ma le whaaloalo maloro se fumaruia manatu. O lo iei leanga le lei o le tua le soifua maleola. Maua fo ilana wha marolonga. Ia mo tātou pi o nei ai le amatanga o le neiva yaso. Ia, whatalo whatu fo i pāntele ma pāntele tamai te samonike ma lorso i fumaruia. Ila ato fo i matafa yoyoro whapenao na whianga i fo i. Ia, ma le whaivo le te talo, ia, a maise i fo i le whionga pa ia le atua. A wase anganga ai aina mo lona finangalo. Whatalo whatu fo i le tātou porkalame, ia, ia whionga i pkopo mo lantu fisoswani. Maise ia o lantu au ofisa pe o nei ia i so se fata faitulanga fataro fatu fo i fe utala ia maise o nei missionary ia o fa pena o nei ai so se atunu o le nei na lolangi wale tua malona fina ngalo ia mo oele na te fia e moli mau ia ma tala i le fina ngalo le tua i le nei fo vai teimi wa tatou i wai ese avala au wino tatou o niso i lantou o lo sala lau solo i atunu o le lolangi ia wane fionga le tua, ia malenga luenga le tua. Ina ia fola lana tana le lei, ia mamawai fo ni nganga e whapena, ia ona manu malo mai ai molenga luenga le tua. Ai ei fo niso i lato. Ia o lato fo inamata whaio i nei atunu. Ia e whaia le lato nga luenga i tutono ni usila nei, ia male mea pe ona iei tato malo le onsai. Malo le finau malo fo i le alolofa. Ia nganga o whapena ona leilo loa. Ile neila lo langi mali telo o whaafita ui le watatu iai. Ia, maloro se fumaruia. Maloro tawa tai fufuanga pe o na masani. Ule aso na nafi o se aso. Whapitoa mo tātou te talai ai. Whaituto o manumanu tāpuai. Ia ma tātou rufale. Whafo ile vi inga ile atua. Manatu fo i le so pe o iei Amerika Samoa. Ia male atunu o Amerika yo nei le lantu wa susa le fu ala blama fai fu le lantu wa susa ya manatu fu isa fia ngai lantu ma sauni ngalotu ya fa fu ye le inga ile tua fa talo fantu mo to le ava ma le fa lo ma lo se fu muria ila sola na felo talitununga sa eta office me ta ua ma se fe awanga ya mayana au ona fa fia ngai nga oi lava sa lautongia ma fa manuia ia ila au ona tu la ile upu lo teletonungo kwa yo le masalosaloa Samoa le file mu le tu ilo loto Samoa sina me taua ya mai yana auna ya faile moso o le tato fainga malanga ile neva yaso ya le to pose lilo le tato tinu me o lo tupu le nei la lolangi ya ua tato tilo matou silsilatu mo ye tato le tulanga pangatia ai lo se mea lai ono whate i ai tātou pe a whape te mafuta i le atua i aso uma mataimi uba lewa tātou iai le taunga tāpi o ni iai o lewa no tātou tilo o lewa no tātou mawhauwhau o mea tutupu na valo ia le fionga pa ia le atua ia ai tutu watu pe iau au tafa masalo e iai ia pampensini inisi vaengo le atunu wau le lato pensini le fatala ia ole tulanga pangatia le na mo tatou ole tulanga fo e taunga taile pensini mo tatou ia na utu sile fia le taua o atu nu o lo tutupu i taua atu nu na le sa wole sa pala ia tatou le pensini ia manisi atu nu tu la tatu ia a maise o le lamatia o le ola ma le soifua o i latou ngalu lua i lungo va ia mai latou whapenao na kiliva ina le pensini so se atu nu o le lalolangi ai tātou te talo ma tātou tuli vai le tua. Sau se aso e whapena o na wawe whamutai. Ia nei fwoi taua ina ia tue fwoi le tātou wa tunu.
i le pangatia ua tātou iai le teimi le nei. Le ngata ina taungata ia wa faina I foi pisinisi. Wa kako iai la I le teimi ua whapena ona tūla lata mai. Ia, vaenga e whapena ona makua whainga ka kele mo tātou. Le ngata ina sitia I lunga tau o pasese. I waalele, ia ono le mafuanga lena. Tātou talo I le tu I se teimi. Ia vave se teimi lata mai. Ia whaamatafi ai ia whitawa inga o lo whaianei. Ia ai ia toe fo I tātou I le mea pei ona masani ai. E lea whaina pe a whapea o oi lava nae te lele le tupe I tutonu le account. Ia au tātou. O le tau sefele seleni. Ia whaitete. Ioi. O kako koe kilo mo kako koe mawhau whau vaenga whaurero le pasika. O le wila. Ia o le skuta. O ka vai aku kero ka ngaka wala ko whao ngai inga sol whangua. Ioi. Ai anga iai sa sol whangua I lo ufale. Ka manga ka ki whao ngai inga ka kiaru ka ki whaingalua. Ia o le mele ua iei kako ia ua makua igi. Ta fili sau noa pampensini ia tātou le mele ua ia. Ua pule ale pamu ia le kaualanga pensini. E ui ono le tutupu whetaua inga I le vāua tunu. Ia ai tatau fo ona tilo le malo ni usila I se fua. E fua I le kau o le pensini. Le ua kako I loa le kau ala vevesi ai o I la kungu. Ia, ua tatau ona iei se fua. Ina ia kau alolofa me e pensini ia kako. Ia ai uilea. Ke le iloa le kako malo po iei se fua whapena. Paule me lo ke loa. O le boa me vesi e koe le whainga malo. Ma vaenga wha upu whai tu tono ni usila nei. O le whainga palota. Wa saual vaenga wha upu whai e malala ko pelo I tātou. Ia e fua mo le anga I atu I le whainga palota ia o ki topa. Ia vaenga lalina. Ia ai wha mo na lava wa e loa se whelau pensingi I le nei vai teimi wa tātou iei. Masalo a whape whaawawa ia le taua le whangasolo nei. Masalo ke koe laku se pamu wa whaka ala ko kiki lima ka ala le kaua pingsingi. Ia o ngā whiu lo leo whalwhengaluenga e te tali tangata whengaluenga. Wa le aima sesi e oru ingaluenga. O vaenga la le na e te tau ona tilo I ai. Ia le kako pale mia mar whainga malo. E kusa lava po wa whainga a wala ma pengisingi a kungu uia kiliva ma iei kako. E kakaonga iei se tapu. Ta tau ona iei se fua. Ia, nei te o tupu vaenga le o le leo kanga ka whengalunga. Ongo walengi pengisingi. Wan me mongi au kako ume manga o mia le taan vale alu e whengaluenga. Ai saula mai vai ku le kawar kako pengisingi wa sasa mai lunga le whakala ko kiki lima kala. Ia kalo whaeso mai. E fiu le pule kakali me kanga ka whaingaruenga wo viri ma mai uba ko ele loa. Ele ma se sio mai wo fe kawar pengisingi. Ia mer kawar pengisingi lo kako pe kawar povieri. Ava tanu leono sin tato pese. Mano se fomaria, mano ngalue, asong fo tato ia. Siva mai. Luleo va lulu siva mai. Via le ali ita dove pese ma fa fetai. Pese mai. Ai ata mai. Siva mai. Luleo va lulu siva mai. Via le ali ita dove pese ma fa fetai. Ai ata mai. Pati mai. Yeah. Pati mai. Luleo va lulu pati mai. Pati
mafafetai. Viale alita tope pese mafafetai. Viale alita tope pese mafafetai. Nai whawhiwhianga Sophie Floyd mo tātou le nei whawanga la whiawhi no tulai mali tātou teimi le wanti mali tautua le Radio Samoa sfuli me vitolu amo luas fulman fitu minute le tutoyo na talo leo le itu la fitu ya fama mo tali tu la fitu se le tātou porkalame ile tu whasalawina ya o tātou tala mai Samoa pio na masani le tutua ile nei whawanga la whiawhi report ti mai runga wala se mai le tātou porkalame se vainga le tātou reporti pe o ne yele manavonga luenga ale tātou watunu ule amatanga le neva yaso ya mai se foi feo inga tātou tāvale ya ma tulanga pe o ne yei whainga malanga i so se awana o loo e wia le nei a fiafi a ngai mai le tātou city le vai atu matango fie le ai se wha lave o tula mai lungo le awala ya o na foi e a mata solonga le leinga le leilungo le moto wei e lo poloka ya ai nai solonga le leifo inga le tātou tinu pe ona yai na o le vaenga le off mai i Mount Wellington anga e tui nai Silver Panko faisi po loka le vaenga le na ya whanga solo tu lunga i Ben Rose le ngata fo leo ti ai ya ma Remwera vaenga le na le tilo atu faisi po loka le titi ile nei fo vanga na fiafi anga ia tu le tule na male of ramna ina i fia fo i patiki ia e te wia lunga le motorway mai anga ia tu ai ile fai tu Henderson i lunga lava le motorway tau poloka le kiki vaenga le na ia e te le offer tu na ia Lincoln Roma whanga solo tu ina i Henderson ia ma vaenga le na pe ona iai tilo ati le malanga mai o le tātou tinu le tātou malai va lele i mangele o le off mai a mātou nei manukau poloka le titi le vaanga lele o manukau whanga solo mai pampa toe ya le ngata fo ilea whanga solo tu manreua poloka le anga i taka nini whapena i pampa kura te awha peo na te wia vaanga le na ia o lo poloka ina le teimi le nei ia al matele lambo fo inisi vaanga le whailo mai ia o lo solo nga le leifo inga le tātou tiru matulanga i lunga la wala le eise tātou whana vlave o tulai mai ia ngā lava e seki lunga le tātou a wala a whaiwhaile mula usa ia mawai tātou moli a mesin sao whaatapula ina ia nge ke ua maua oe se leo na whaale tonu leo tātou mai maua kule ngā kupe koko nge lau sana o leo kaunga kāre pengising ia ole tulanga nama reporti na mo tātou lunga la wala le nei fwanga la fiafi male tautua le Radio Samoa Sulima Vitoru Amo Luas Fulima Vilute Tanfitu Come on, church.
Cars. Lua selau Diabetes Drive i Manukau. Po le telefoni o iwa lua fitu 5 tasi lua. Susu mai Manukau ne Omega Cars. Umalole kesi le Omega Cars. O le Casa Beds and Appliances, o le tali o manaonga, I o loa e whaatotonga ilo mauta, ini tau le lei, toe anangata, e mawai moenga ngā o si tutona New Zealand, whaapea se tino fōa o le potumalo lo, laulau ai manafoa, TV, la au pese, usa aisa, masini tā lava, telefoni fe aveai, maisi. A whiu ane loa I le whawhituwha Great North Road o tau, po le tolo fituiva Great North Road I Henderson, le Casa Beds and Appliances, telefoni o valu se lau, lua 5 o valu se lau, lua 5. Le Big Pots and More, o whaiti tia tau o nisi o loa. Maua steamers, woks, olo la pupua, ipu te ata, ipu popo, maisi. E iai fo I o ngā mukesi, e whaonga I tutonu mufafu. E whe tau I le lei mo a inga e ka le sia, ma soo si wha moe. Le Big Pots and More, o mea uma e te mana o miha, I le whale o loa e tasi. Asia siane I se la lai lata I fo iate oe. Tolu 5 Great South Road o Tahu, Westfield Mall Albany, Unit 3B, Tasi on Tolu Stoddard Road, Mount Roscoe, Tolu Noa Tasi, Great South Road, Takanini. Le watu la male tato taimi le nei whawang la fiafi male tautua le Radio Samoa se fululima I vatolu a mo lus fulu minuto na tale o le tu la fitu. Ea ta fole tu la fitu le temi masani o le toe wha asalawino o tatu tala mai Samoa. Ea pei ona masani le tautua le sui Radio Samoa le tau whau tanga vaia tipi o tanga vaia. Ea mo le tu wha tasi o tatu tala mo le wha fonga le tatu tenu le matanga o le neiva yaso. Se male tatu proklame wha talofa nei wo manai paanga le mafuta mai le nei a fiafi. Amelia Mikaele malo le seifu maruia. Fantalo fatu le au pepe pilione. Malo le seifu maruia le nei fu vanga le fiafi. Polonga leo pena unasa fantalo fatu malo le seifu maruia polonga. Faftele mafuta mai sina leo mai lunga le tanto YouTube channel. Malo le seifu maruia. Fantalo fatu leo lua ia li Luisa fui mono ayu. Malo le ngadu le matango le neva yaso. Ya le ngata fo ile fantano fantu le tanto por kalame va vale awe lua so fu manuia va vale alo fantu mo e fa tele fantasy mai so ya le va polo pauli yo elu nga po tano for brother malo le ngalu le matango le neva yaso ya matulanga pe ona yele mataino fe am ngalwenga ale tanto tinu tiresa ena melunga le tanto YouTube channel fantano fantu malo le fu manuia ya male tu ele nei fo ya fiafi awa foile mai au fe am ngalwenga sa fe ngai malita to tunu ila matango le nei foi via so malo leva 10 minuto na talo fitu solo inupa o Yerusalema ole si ufofonga wangi maluma yetena uango solo nala uama Oceana tautua uavela Tofila ule au anae Ole tangalo safune Sasua ingaue Uatimu avea uapopo Usea faleu Mafalelo Ualangi valea Uasola letama Malu ileva tea Anivai Soia te whaavau Aia te paile ma atuli manule na ua mau Ole tapa sasi e nga mo lau whanau Ia sui tulanga ile lotu ini ya sosau E wale si se ilongo ile tafafa Ile ekale si Samoa ole la mosa Ile tau
lelo ua langi valea ua sola le tama ua malu I le vatea tea Fianga mai le tatiana manisi no fatunga mo tatou le nei whanga la fiafi. Fatalo fantu ti resa nei lungo le tanto YouTube channel. Weta siusta malo le soi fomanuia weta fatel fata simai. So reta felice malo le soi fomanuia so reta felice. Alo fantu mo oe male ainga fateli fata simai le nei whanga ole a fiafi.
Mani sa to fale moe manisi na whatunga mo tātou le nei whuivanga le fiafi. Ina ua to e valu minute le to toyo na tā leo le tu la fitu tā le fitu. Io te whasalawino tātou tala mai Samoa. Manatu sa maua sewa noe te asiasi ma e tampua ia lalo whaiva alo matama whanau a onga. Ia pe o nei ele lato festival le sa whatenuina le whaiungona vai aso na se mawai atu nei. Ia, male tulanga pe o nei ia lato whaafianga. Ia, ole tulanga pito silon tau mo tātou o le lango. Ta ua tele le lango sua mo tātou pe o nei ai. Le whaiunga le vai aso i le ana aso whareile male aso tua nai. Whamalo fo i kolisi maurulunga le tātou atinu o i lato sa tau wahai. Ia, i lea lava festival i tausanga te tasi. Ma naia tā penanga, ma naia mea uma, ia ai lava ia le vaenga fo i lea e le whaamanu e ina i nisio tūlanga. Ai ole mea sili mataua. O tilo le wha tino ina e aloma tama whanau le tātua tinu. Le tūmanga wha Samoa ala le i le siva, ma ulu sa o la unga, ma me umane sa wha tino ina le whaungana vai aso. Te lela se whi au mo i lato. Tupu ane ele tamai titi ma malama mai loai. Le tū ma le anga wha Samoa moni. Ia, peila ona ele whaungana vai aso, ma moli atu ele whaaptai nei whanau. Maise, ma moli whaapito le nganga whaaptai nei whaiaonga. Ma lole on sai. Ia, e whiangai manka mai ki koe kiki ongo sifulu le to tele. Ia pe 5 sifulu fo le to tele, leo se ngaruenga whaingo fie. Whainga tā tele le ngaruenga whaiaonga. Maise lava le whiangai e o tamaiti iawa onga. Ia koe whaapopo koe maisi keimi o o ngā siva. Ia pe o nei ele lātou whaamoe peina se itua na i atu nei. Ale mātou wā ia a o ngā manureua hai. Mālo, naua whaamoni eina ia le tātou wā o ngai i le saumpini o le nei fwoi tausanga i le kurupo Samoa. Mālo le whinau, mālo i nei whanau, mālo le onsai, ia mālo fwoi liu stai ia o tau, mālo fwoi i whaia onga i le nganuenga whita. Ia maiseo le whaalongolongo tinga. I le aso ma le aso. Ia whapena foi i le tele o kolisi maurulunga. Ia i tutonu au kilani nei. Ia sa tau vai le festival a onga peo nei. Ia i le whaungona vai aso. Me sili mataua. Whatano ina le fia malmanuia. Ia whaai uina foi le fia malmanuia. Ia fufuanga peo nei. Ia i le whaunga o le vai aso na seima vai atu nei. Ia alofa tele mo o tau manuia. Malolonga ia maisi wa onga whanau i le amatanga o le nei foi vai aso. 5 minuta tal fitu mai ale tato peselo tatu tala mai Samoa. Baby, you and I, Loilo agaga, sawe fai mai, sautala, sei opto e falongo, ilole o malu, se vai lá e lufatu tatalenoa ai ma falsoa ilona iloa na etala no mai ile tele o tinga tele gafata
mafutanga. Ta fe vai uma ule la lo langi ai le tu muai i le sani le au famale matta gonfie Ivonna ele galulea so na etuai matangi Si fonga matango fina se uso ya dan musika iyo vaili kangi kuwa I kangi pea e mo I marikangi fatalo fatu le vapolo pauli mano se fumaria uso le ngata fo le fatano fatu ya keti ne vile le mafuta mai sini au sitalia so fumaria keti alo fatu mo e malainga Amelia Mikaele ya fatele fata simai le tanto proclame male tu al radio Samoa Swilimi Vitoru Amo ile nei foi vanga la fiafi fatano fatu fo ile tina ya tu stala sila ya mama o mai ta ul ni allo fati ya te mal fanau au tele mafuta mai le tanto proclame mai se ya ole tautua pe ona ile nei ya fiafi watale tu life tu se kilo ku suru po ka yo ya ka ko ni sa so sa ori le wakar fi kori wakaka ko ni so le ale o mare au ngi ya pe pese mai la ka mo ten mal vai ngalo fakuten fa mo ngawa pese male nganga ole sala mo male fa maongi alo fantu fa tele fata simai usman fa fonga apo pongo tantu tala mai Samoa Talo va Samoa wa ule ne yokas futialu awal suya ngila wa ule kio aeva eva mai ina se fudu lima iva kolu amo radio Samoa bevela Usimaya lau whaafofonga o le whaapoponga fo ele nei o talafau mai Samoa. Awina sa mai mo oe e lau leiti o whalongolongo le Radio Samoa. Tasilima iwa tolu amo. O te fia fo e whaatalo fo lo tātu o tano a matanga o le nei vai o sa fau o tātu o mafutai. Ia usimaya le whaafonga ngā ruenga taulongolongo le nei fo I vai o sa fau o tala mai Samoa. O te ene le ofisi o le whaamasinonga o whanua masua wha Samoa. Le tāro sanga na whauluina e nisi o suli, o le suafa o tui sinave maulu matotua, e peona sa whae e atu o se whaaloalo, I le fionga I le pāle mia o le malo ni usila le asonga fua ua mawae. Wa whaailoa lea whaai unga le tusi maile le sitala o lea whaamasinonga na tui nātu I le asfroide na te nei. I suli na whauluina le tāro sanga te te. O lo whaailoa I le tusi e lea nga vaani tu tāro sanga e whauluina le whaamasinonga. Ono o le suafa na whae I le pāle mia o Christopher Luxon. Na whaatino ina I tūlanga ma malu tau aloa māloa I a Samoa. Ma sao foi nātu, e amana I a itanga tānu o mai whafo po le honorary basis. O le suafa foi ina whae e atu I le pāle mia o New Zealand. E le lesi talaina I le api resitala o matei Samoa. Ma e le whaasalau ina foi. I le savali le nusi pe pāle malo. Wana o le tu inatu o le tu spasi tau aloa suafa matai. Po le honorary matai title certificate, e aloa ia mamana I ai, le whae ina o le suafa matai. Ona mafuanga wa tu inatu I lunga, e whae loa atu ai ma le whaalo alo tele.
e te ena le whauruina o le tālo sanga, e pe ona taulima ina e le tātu ofisa. O le whai unga leo le tusi mai le sitala o whaamisinonga o whanua masuafa Samoa. E pe ona sila fia wato ono i le pāle mia o iei nei o New Zealand. Sui fai pule o le pāle mene o New Zealand ua whae iei suafa matai o Samoa. E pe ona au fiai Robert Muldoon, David Longy, Jim Bolger, Bill English ma Christopher Luxon o pāle mia ia o le malo o New Zealand. Whapea ma le taitai o le vaenga whaupufai o le New Zealand First o Winston Peters. O le whono malo o le tau pulenga na tali malo ai Samoa i le tausanga e lua o lua wha. E lua suafa matai na whae atu i le tupo o Peretania. O le suafa atu i tau mesina o le whaaloalo mawalunga ma i le fioanga o motaa. Ma le suafa to ainga o tumua o le whaaloalo mawalunga le fioanga o si umu. O le 2 miliona le asi itia iei tupe mo le ati na e o i tu malo palo te limas futasi. Le ufa moe a mata le masino i ulai o le tausanga wha le tupe o so oi nei. O se tasi o vai ngā tupe o lea 2 miliona. O le a wha o ngā e wha tino ai ni pisi nisi. Mo le manui o tangata o i tu malo. Mo wha iloa lea fuafuanga le pānemia. Sunga la uri le mali e toa leo o te apolata i waufosi. A o wha ngā solo ai le wha matu ina atu o vai ngā tupe. O le tasi tesi ma le 2 miliona i le tausanga wha le tupe o lo wha ngā solo. Le u wha moe mai ai le wha unga o le masino uni. O wha iloi le pānemia. O le fuafuanga a amata le 2 miliona mo fono wha vai. O le a ave le tasi le miliona ma le 5 sela wafe e wha ngai o iei ati na ese. Mo nuu mafio anga i tu malo. A o le isi 5 sela wafe. E a toa iei le 2 miliona tala. O le a wha o ngai ati na e tau pi sinisi. Ma ia toe mawai nisi tupe wha o popo. A wafuafuanga i tu malo. O lo ava no fo na filifili se tu malo pe fa o ngale 5 sela wafe e teu fa fainga luenga. Alfa moi le na fa tu langa tu nei por kalame al tato biliona tala. O le wori li fai fu fu nga fa tatia al tato malo I fainga fo. A fa pe o le tato 2 miliona le la fiki nei ia yuni lai. Ua whaatula na ina le whautua ngā le tātou malo e ave tonu whono whawai uma le atunu. E whaanganga le tasi te sima le 5 miliona. E whaia iati na e ia I tūlanga o ati na engo me tonu le uma le tu malo. Tasi te sima le 5 miliona. O le si 5 se lau wafe tala ua whaanganga I le tūlanga. E whaanganga na iati na e la neo pisinisi. Ai tu malo, e tonu mawai atu pele tu malo. Commercial site. O lona winga, o I. O lea whatula I le tu malo I alana business. E whawhainga luenga I lava tangata o le tu malo. Whataitainga, wharepiriki, wharengosi mea, wharewhangu mea whale. Le ale tu inga ati na e mana o le tu malo e whai, a ia whau ati na e commercial. E toi mau mai tu pere tu malo. Po la tu sia aver valele, po la tu sia aver utos, po le a se tu inga pisinisi e whau le tu malo. E mauti noi, e toi ta avare tu pe molato. O lona winga, e umane le nei 5 tausanga. E te tauna tupu le atina e le 5 se la wafe lea ua whawasenga le dato malo. O se wha tupu manatu ina ia le ngata ina maua le tasi te sima le 5 miliona e whaanganga I atina e. Awa e se mea tau se tupe wha putu tupe e tupu tupe. Alona winga toi mo mal tupe pe whalu tupe. Sa sira na wha maunga le lei na mo mai le so. O mautino ai le tūlanga o le mea lo o tatia I ai le wha maunga. Mo le ngalua ina o I latou e fia whai ngā luenga I ngā luenga le malo. Fia whai ngā luenga I ngā luenga company tumoti. Ma fia whai ngā luenga latou lava mo latou. Se whinangalo le pāle mio le atunu I le whono masani ma le autu stala. Wa toi tō le pōle la wina o se whaai unga le whaam sinonga I mōrianga lo tua I ai le pāle mia. Ma isi tangata e tō li mai au fi ai whepulea I whai matasua, li o whaatau malama au awa, Samuel Usua, Sivai Kepi, Malise Marie Schmidt. O le asfaida le vai aso nei, luas fulfitu leo mati, wa toi tu atu I ai le la wina o le whaai unga le tamai te whaam sino sinia, o le whaam sinonga whaai tu malo, le fionga I antalasa a toa sa anga.
Le sfreile na te nei na whaatulanga i whafonga i nai lea whai unga. Pei tai e le i mai a tāpenanga le tamai te i whamasino i le whai unga, le mafuanga leo le toi tōro po. Sa tumu le au langolango e o lo moria i whafo le potu whamasino i mulunuu, i le sfreile umawai. A o talia lea whai unga ua toi taati atu, i le whai unga o le vai o sonei. O whai loi te uru manga o le whonga ino le mta upul nei le whai unga o le vai aso na te nei, o le tūla e tasi lea o uri le sfreile lumana i nei, e au mai ei le whai unga, o le ailo ai le wha maonia, po le wha maonia, o morianga a leo leo. O le tali malo ai o Samoa i le taamilo sanga sa ili champini a tunu o le Oceania, i le ta longa o le pii, le ana tatala le wha unga o le vai aso umawai, o mori mawina i wha unga o ta longa o le aso mua ma le aso lona lua, le mawa lunga o le tau mawhainga o le au pii a Samoa. O le aso mua se fulu lima pine na malo ai, ma le aso lona lua se fulu tasi pine, e au fiai le aulo, siliva, ma le apa me mea. O le aso muri o le ata amilo sanga na whaatino e le ta longa le nei lunga o le matawhanga i mani noa i si umo, ma e se fulu tolu o tunu o lo tau sini o ai. E tu sama le lua se lau tangata ta alo pi o lo a wai, ia mao le tai o le tātu malo i le pāne mia na te talaina alo ia le ata amilo sanga i le aso freile umawai. Whapena na wha ngā solo ai loa i le wha ai unga o le vai aso. O le porkalame fisoa swani o le pulenga o le tālonga la kapi, mo le wha awa wina peo le ati na ino le nei tālonga i te tono nu mafio anga e latu le uni whai tū malo. O mori mawina i au wala o fisoa ta inga le pulenga o le kapi Samoa, le tau au ato se leni, e langolango ai tau mawhainga i uni le kapi whai tū malo. O le whai unga o le vai aso au wha ngā solo tā longa o le tā sanga o le neitau sanga. Na tau au ai le Palestine, o ia fo i leo le teitei fono wha vai teimi le kapi Samoa, le siaki tupe wha afe lima se lau tā la, i le pulenga o le uni whai tu maloa si umo. Ina ua mai o na tau au fo i lea lava lango tau tupe, i isi uni whai tu maloa i le tātou motu o ponu. O lo whai doa fo i fiso ta inga le pulenga o le tā longa le kapi, le tu ina atu se fesoa soani tupe, e tu sa ma le fās furu afe tā la, i le uni le kapia tamai ta i Samoa. O se leni o le auna i ai le ati na e ina, o le tu pāo tamai ta ina i asi ti ai, le tā longa le kapi. Tala amatai o le nei vai o se fau. Tala whalawa o le siu fufonga le nei o Samoa, le Radio Samoa. Lewa tula mele tātou te mila wanti le nei whawanga la fiafi male tautua le Radio Samoa se furulima i watolu amo. Ia, o le whapoponga na o le toi whaasalawina o a tātou tala mai Samoa pe o na whaafonga i le tātou atinu. I le tau le valu le tau na lila le ngata fo ilo le tula se furuma le lua. Ia, mo oe le i maua teimina e lua. Ia, lela na tue amatu i nei le fiafi molo si le fia. O meo lo tutupu i lau whanua o le tātou atinu. Whatalo whātu a hima lor se fumanuia. Le mafuta mai lunga le tātou YouTube channel. Whatalo whātu whaftaile whatasi mai. O le tala le valu le asua tai au. O le ama whai ona tue maua i sisi ona whapoponga. Ia o a tātou tala nai mai Samoa. Ia ma sisi ona whapoponga o vaenga. O mea lo tutupu i lau whanua. O le tātou atinu molo silafia. Ino utula bari tātou teimi se fultasi minuti o tele tula e fitu. Sema le tātou porklame sa vainga le tātou talo le tau le nei fovanga le fiafi ia ma le tulanga o ye le kalena o whainga whaiva ia marangata i whanle pe o na ye le nei vainga le fiafi la sunga fua. Le so, luas fulu te kiri lo na malu le wa ye tātou i le nei fovanga le fiafi. Se fulu marfitu lo na mafanfana. Langi le leile talo le tau mo tātou le tai ona le lafa nga solo mai le wauli to ulu ne tibunga la iti lava le nei afi. Ui, wapeka i kare i kimori. Whamea to ulu ne tibunga la iti mo tātou i le fiafi o le so. Aso a tai au walo ia fo i le langi le leio le talo le tau mo tātou. Mai lava le tai au wha nga solo atu i le wauli lua se fulu ma le tolu ti keri lo na mafanfana se fulu ma le lo na malupe o na yeile aso a tai au. Aso lulu whailo mai lua suma le tolu tigiri lo na vela suma fitu lo na malu. Ia, la langi lei fo le tamu o tātou le aso lulu pe o ne ili talo le tau le nei fo ia fiafi whanga solo tu le stofi lua suma le tolu sifurma le lima. Lo na maulano pe o ne iai. Sauni sau whainga malanga mo le tātou tenu o Samoa panasi timunga le telo taimi. Lua sifurma le valu lo na vevela leua tanu mai iai le vevela o Samoa. Lua sifurma le lima lo na maulano.
tu mau pela pata inga mo le tātou tinu i le mamafa timunga i niso taimi so le sami le ngata fo lolo malosio ngalu pe ona i le ngata i fale a o lo tu mau pela pata inga ia i le malosio timunga i niso vaenga talana tau mo le tātou tinu pe fa pe ona sauni sa whainga malanga mo Samoa i le amatanga nei vaiaso. Se mali tanto por kalamber ngata i fale se furu fitu minute tas furu tae sua ngata i fale mau mali atu le toru minute tas furu le fefia na nei o le no fanga o di hanga le fa i loa mai valu minute te le tula e valu le tae sua ngata i fale mau mali atu le afal valu le poa na nei o le ngata i fale o manu kau hete le fa ilo mai le nei a fiafi te ale se furu male lua i le poa na po por vaveo na po i le valu minute na pe mele ngata i fale tu e sua mo tātou le lua sfuru toru minute te asfuru le lua i le awaulia na leila. O le no fuanga muru mai pinti le whailo mai se furu wha minute te asfuru le lua i le vavau na po na pe mele ngata i fale tu e sua i le lua sfuru wha minute tane tasi i le awaulia na leila. O le kalena whainga whaiva langi leile so tai au a so lulu whanga solo tuna stofi male a so whawile le whamai ngai seki ngaka i whalo le tātou tinu. Ia matulanga pe ona iai le amatanga le nei foi vaiaso o le tala na o le tau le ngata folo le kalena whainga whaiva ia male tulanga o i le ngata i whale o le amatanga le nei foi vaiaso. E o whanga manu i ululu o la au, awa e whawhanga i funga o la au. A o le tangata, e whawhanga i upu matala. O le mawhileo o alanga upu mamuanga ngana Samoa maona whaapongai, e a fua i lona sio mianga. O lona lea sao i le whaatufunganga o le iloa whaale aso, mai le tautua se ia o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana, ua lanto mamanuina le tō whamanino a Samoa, mana tua fo'i, e tāo fitau muli le atunu. E le lei o na moe le toa. E whapea le tala i le tele o tausanga o nofo polonga Samoa i tangata tonga. Nā e ai se manatu i le au uso o tuna mawhata ma le tamalo lanto fine le li i o uru masui. O le ao so whaia tonga e whasiotia, ia pe turi ese ma Samoa. Wale la vavapolonga. O le tapenanga o la au e tau aile taua na lantou whawhai ese mai aile la au o le toa sa whai mataula po se isi foi mau o le tila o le vaa o talaifei. E umi se taimi o whela folafoa i tama pe tofi whau umi pe tofi whaala lava la au. O nei u leo le nā aso e le i maua se tonu, o na manatua i lea e sili o na toe wha moe pēr le toa i le sami. Se ia toe o i le isi aso, na soso ai. O i tonu na mafua i le upule nei, ina ua wha pēr tuna i una uso, mai na poto i ai. E le lei o na moe le toa, o lona winga toe tolo pō le tonu, se ia au lian tae ao. Ona toi tala noa fo ilea. Fai mai le tala, e malama ane le isi aso e langa ane le la au, ua tumu i pule o le sami, na pipi i ai le po. E maasani o na whao ngai ni fono tanga e kalesia, ia po nuu, ia po so se maftanga lava. A tolo po loa o na whapele au tai po matai. E sili o na moe le toa se i au lia tai ao, e mau ai nisi mana tufou. E le lei o na moe le toa. Ia manuia lau whasonga Samoa le nei aso. Ta lofa lava, o le siu fofonga le nei o Samoa, le Radio Samoa. Lo nu ue Samoa e wai la le le vasa. La le oe inu o le vasa.
teine Samoa ya mala mala male taina o le sua le palua vama le sula tonga ia manatua au tupula ngatala voine ia so semana o faalia le malu ai tile fa Samoa wana ole nanu fa mole mole so te fi lo malu ole tu feel le teine Samoa ya mala mala male taina le sua le palua pa male sula tonga ia manatua au tupula ngatala voine ia so kasemana ufaalia le malu ai tile fa Samoa wana ole nanu fa mole mole so te fi lo malu now ia e mawale poto sili awane ia ona olo lua ia sili lo loto 10 is a number you can count on. That's 10 names to call each other for backup. It's 20 hands fine-tuning the latest tech. It's hundreds of hours training together to be top of your game. Join a team you can count on. Search Navy, Army or Air Force careers. O e sila fia me e whaatino e mawhaiona e umia iso fale motu le lumanai. A whai fo i iso fale motu, o e sila fia mawhaiona whaatino ni isi o fuafuanga e whaongaile e kuti o lo fale. A wane e misiere por kalame o le malu I fale. Ia fiafi o sururu taitasi le se fulu e te aile whaa. O le a e sila fia ai au wala e mawhai eiona e umia se fale motu le lumanai, ma au wala e whaongaile e kuti o lo fale motu e whaata waise isi o fale. Le por kalame o le malu I fale. Ia fiafi o sururu wa yaso taitasi se fulu e te aile whaa. O fia maua sau ta vale po sau piki apu. Ai tongi ta iwa yaso, lua va yaso. Pe ta imasina. O le sleek cars o le a maua ai le fisoswani. O ta pena le au whainga luenga a le sleek cars mo oi malo a inga. Aua e te popole I se mea e tasi. Te tala fitu aso, mai le sifulu I le tai au. Angai le afo le ono le afiafi. Tele la lai au kilani I saute. Vili mai loa I le o lua tasi faa. Fitu lua selau. Po le o lua o. Faa lima tasi lima tasi. Radio Samoa tasi lima iwa tolu amo Radio Samoa tasi lima iwa tolu Fatalo faltata por kalame to finne ya tina nga wang malotse fo manuia fa tel fata simaile ne fo vanga la fiafi ya le ngata fo lol to telo ne tata woman na ya tata paanga ya pe oni le tata tu luas fo mal toro minute wo te ali tu la fitu afal fitu fa mudianga la so fana mulan so fo pe no masa ni tata la afal fitu follow fosa follow ya tele follow ya tele follow ya tele
fausa, faulau fausa, fau ia tele. Faulau fausa, fau ia tele. Te sife faulau fausa, fau ia tele. For Samoa, o Mr. Cowboy Lene, whaafonga ma mai mo mai pēr I le Radio Samoa. Yeehaw! Taua ve whaatasi o whaiata. Whagalo nei mawhauwhauga pe aisea. Le alofana vea le mataua whaavae. A o leiua avea mateua mamae. Amma vai o timuga ua lagi lelei. Te aese le pogisa nai lo meuma. O mi asua lelei. O asua masei. Vai le tonu e ilo ale moni. Olo alofa. La o tu mau pe aloita. Le alo famoni le fa pena o na uiga. Le nei la lo lagi ua tu mui fa o to soga. Ia te patau la I tau nuu o manaoga. Amma vai o timuga lagi lelei. Te aese le pogisa nai lo mea uma. Oni asu alelei. O asu amasei. Fai le tonu e ilo ale moni. O lo alofa. Aise le pogisa nai lo me uma. O mi aso alelei. O aso amasei. Fai le tonu e ilo ale moni. Olo alofa. Ua tatala le tātou loina mo oe, tolu fitu tansiliba iwa tolu. Taimi masani mo le whamanianga o le aso whanau, le aso soifua pe a whapeo le solo o aso whanau. E ana wala maile le tātou loina na wailungo le tātou screen, tolu fitu tansiliba iwa tolu. Le tātou telefoni whaifuio na whase e wailungo le tātou Facebook page, mo le tātou YouTube channel. Ia e maua le e foi ia le whamanianga o le aso whanau. Tanto email o le onair@radiosamoa.co.nz te maua le iai. Ia ma tau nuu mai le mele o te iai. Ia o na ruantu fo ilo le tanto whamrianga. O le aso whanau mla soi fo ile so aso luas fulmare tolu le neo mat. So le wa uma fulingi masinga. Wa tanto o lia mai le lofa maranga le leo le tu. Tanto leina wa te tala tolu fitu taslima.
Iva tolu. Ole tanto i meli le watanu mai le nei foi vanga le fiafi ya mal tanto fa mani yanga ole aso fa nau le nei foi ya fiafi le afa tono fitu ya au talia se tanto wala au pe ma sani ai te mi fa penei fa mani yanga le aso fa nau le aso soifua fa mani yanga ole aso fa nau le tama ya tuila epa poe misipati fa mani yanga le aso fa nau le tama ya tuila epa poe misipati o nei e atua i ailo no onos fulu maleiva te usanga Whawhetai le atua mo nei tausanga e tele wa e aulia dat, ia toi whapopo nisi tausanga se tele tātou te mafutai. Whawhetai fwoi mo mea uma, o e whai e tu tono le tātou ainga. Alo whaanga mai o grandkids ia Kenny, pe Mita, Poe, whai upu, whe puali ma Alana, lau whanau ia Sita, Mulipola Junior Sofia, Luisa, Alama Maina, Manuia tele lo waso whanau mo lo waso soifua pei o ni ai le nei fo yaso lua suma le tolo mati lua ono wa tātou o lia mai ia i le lofa malanga le lei o le atua talo fa tātou walau ia ma lo soifua ia alo whaanga mo le aso whanau ia tula epa mispati ia mai lo na uso ia sep po sala mas foile whanau nei o tahu ia mas foile tamam tua ia ngia ia lo papele tua fa folo per soifua tu lui peni siaso stelo lo na soifua e pel fa malo longa le tua mai mo fo malo se fe au manga lwen ia mo walunga ai se vi inga le tua nei tau sanga tele ia manu ia tele le ia fiaf sa mo lo wa no fa tailava tai lo fatu manu ia fo ile aso fa nau ia le na na se kone tu tau le tanto famlia ngola so fa nau mala so soifua ia pe ona tanto au dia mai le lo famlia ngale le yo le tua e aulia lo e tangata tausanga nei o le 5 10 ia anga ia tulu fitu se fulu sole o le makua iwi ia le atua fa fitai le tua e tausanga e tele o tātou aulia mai tai le atua ia matulanga pe ona iai ia tausanga e tele pe ona iai ia le tātou o tinu o le mea moni ia Sea ona tātou fōlea tō telo i tātou e lea ulia le 5 tausanga. Tō telo fui o tātou e lea ulia le 10 tausanga. Ai whawtai le lofa mleanga le leo le tua o le vāvenga lea e tātou te soifua maulai. Ona o le ola ma le malosi wa tātou mau. Ai whapela le wa e ulia mai le so tausanga na. Vi ia le atua i le soifua. Ai awha pia fwoi wa iai le tangata o le tātou tunu ua ulia tausanga se lau pe. O wai ika ngaka whapea ngā sole. O wale se lau tausanga sole. Ese le anga le leo le atua mo tātou. O le mea moni fwoi. To tele niso i tātou wa. Tātou a inga uo mai masani. Ua le au lia mai le so. Mea mongi le mea le na. Ai o le tātou whawhtai le atua. I lona lofa mai pia ia te tātou. Mafua i ona tātou maua ni tausanga e tele. La tūna le wau lia mai le so tau tausanga. Mai se le tamapi ona whailongenga i le so ia lo naso soifua. Vi ia le atua. Fo i le vi inga man whawhtai le atua ono tausanga e tele. Ia ua whapenana e au lia mai. O le te talo i le atua. Ia whapopo ma fōa inisi tausanga se tele mo o le tama. Ia awale maftanga ia male ainga ia maise foi ia o ngaluenga pi ona whianga i mo oi i to tono le ainga ia maise le kalesia pi ona au ona matautua iai whamanianga lana mo oi mailo ainga ia maise le whanau pi ona iai le tātou whamanianga wō mai masani manuia tele lo aso soifua i le so. Mai le pulenga malau whengaluenga Radio Samoa, manuia tele lo aso whanau pi ona i la pese atu le sunga li whawhenga inga pasta pone whona ti mo mole tu lo whaanga whamanianga mo oe. Mai se la to umalawa le mo mai avano mo whamanianga so whanau manuia tele o tu aso soifua. O tolima O to o nuku o malava
Ola si fonga mansa ngofio sunga fa fenga pasta poni for team le tatu pesena ia na awolofa tuai ma pamonia tuai ya so fa nau maso soifua o ila to umalava pe ona ulia mai le so to wa so fa nau ya maso soifua male tautua le radio Samoa fulima iva tolu amo pe ona yele tatu por kalame e yele sia so fa nau le watonu mai tia maya roof liu alofa anga mafa morianga le aso soifua le uso ya moke maa o manreua ya mavawala manuia tene lo aso soifua ile so tu maulia lofa male loto feso swani fa manuia tene lo aso soifua uso alofa anga ya maya pama ma roof liu tamali ma viliamu tu malari laititi we love you always samoke manuia tele lo aso fanau ia malaso soifua pe ona iai le nei foi vanga ole a fiafi ia male tu le radio Samoa flima iva tolu amo Radio Samoa. Taslima iva tolu amo. Tato te mana nao uma lava ia sao le whainga o loa tau whaonga. Ia mana tua, tau whaonga o loa uma tasi, lua malilima e puipui ai le tātou pāneta. Whaonga sao o loa tau whaonga. O le nā wai o lima, sa Eliane i Auckland Council Recyclables, Tāmaki, Tūriki, All Together, Auckland. O fia maua sau ta avale po sau piki apu, ai tongi ta i vaiaso, lua vaiaso, pe ta i masina, o le sleek cars o le a maua ai le fisosoani. Ua ta pena le au whaingaruenga a le sleek cars, mo oi malo a inga. Aua e te popole i se mea e tasi, te tala fitu aso, mai le sifulu i le tai au, angai le afo le ono le afiafi. Tele la lai au kilani i saute, vili mai loa, i le o lua tasi fa, fitu lua selau, po le o lua o, fa lima, tasi lima tasi. Hey, don't be that guy, or that auntie, ignoring a sore throat. This isn't just some drinks and lemon tea in your sweet situation. Untreated sore throats can lead to rheumatic fever. Nobody wants that for their family, eh? Go get your Pepe's sore throats checked at your GP, school nurse, or pharmacy. It's quick, easy, and most importantly, free. So come on, whānau. This summer, take care of your tamariki. Get it checked and get it treated. For more info, hit us up on socials at Stop Sore Throats or visit stopsorethroats.nz. Eva mai pea I the radio kasi lima I vakolu amo. Ao ngā tele sunga mo Tanto fasil silanga leu tenu mai ta o le taina le valu le tanto por kalame tu le penga le loto marsunga le fa fenga pasta poni fonuti. Awani ngalo saulo minga o le tanto tu sur songa. Fatasi ai male lo minga o le va filfili. E mawai fa lu penga o Samoa I se sifo tu tuila mamanua. O nisio tala tu o Samoa o le nga upu o le mata fai o le matai le fainga o le fa le vlave. E penga o le fa poiponga ma liu le so singo a inga. Fesila fainga o Paolo si I fa'aloalo falanginga o le kale sia maletele o le ngangana o fa'alolonga fitus fulu tālalo na tau na lo ofisa lava le radio Samoa I le tolu pa tolu ona Hopewell Avenue manukau e te mawai monisi fa'amatalanga vala au le lua tasilima I vatolu lua tasilima I vatolu pe tanga iane I le shop radio Samoa.co.nz fai mai esa oka pe amana omia o a tātou tusilena. Ainga sa lua fau o pitonu o ta fito I mangyangi. Mantou te whatolo watu I o pa ia sau ngata Samoa. O pa ia lava mai le vavau e o I le wha vavau tulou na lava. Ai wha pito au ngafa le nei wha salalaunga I ainga sa lua fau le pitonu o ta fito I mangyangi. Wha whetai le nganga wha mawhana o le atua le tama. Le atua le alo, ma le atua le ngang sa. Ua tafi e se nai le au pongi sa ufiti ai lo tātou ainga. Ono o le tu ua o le maloi se tasi sa avea mawhatama o le tātou ainga. Ua iai se fina ngalo o le awhionga le te fono ma le laulau a fono I le awa tele ma le whanalo e whaasilisila tua I le paia ma le mamano lo tātou ainga. A mei se paolo mangafa o lo o sema masausau. Ua malu ai tātou ainga. O le afa tenuina le tātou maftanga I le aso to na I lua se furma le valua mati I le itu la se furma le tasi I le moto le anfionga I le teitei fono numela se furma le whape salo place Israel le otara whamalmole mana tua maila o fisoswani ma sau plate tau maftanga
mo le aso ua tupoina faafetai o le teiteifono ma le laulau o loo sainia le tatou faasilasilanga lena. Ainga samalanga le o le ataoto ia le potala o Samoa o wao le atunu tofi. Whaatulau fo i feoi o le tala le lei tulou lava. Ai wala watu ma le whaano alo tele le paia, ma le mamalu o suli ma feoi o le tatu ainga samalanga le o i matautu i le whanga. O loo awhifio malala i au kilani New Zealand. O le awhia le tatu whilo inga i le aso tua na i whao Aparila, pe a tua na i ai le aso maliu. Ile tua tosi tasi anga ile tolu Ropanta Avenue, Point England, Glen Edens. Mai mana o mia le tato a wai poto ile aso e a matai sau ni ngalotu. So ai ma le tato ava whiloai. Tala no ino mata upu ma e whaita i tai le tato whilo inga. Morisi whamtalanga whafso tai le telefoni. O luatasi, o luono, fitu o iwa wha. O luatasi, o luono, fitu o iwa wha. Whawhetai sei ni e sua pisa, sua vantulala, sua vena, mua ia li i le sina, mua ia li i whawhetai, vai male malo lemoni, vai male malo talanoa, vai male malo yopu, o loo sei ni le tātou whaasila silanga lena, i le nei fwoi vanga le fiafi. Mafutanga tama whanawa sawi New Zealand, tulou Samoa lau whaafofonga anga. Ai ile ava ma le whaanoalo e whaasila sila tuai, o le awhaia le tātou whodutanga a mata o le nei tausanga i le aso tona i nei. Lua sifurumalawalu o mati le tuatusi tolu sifurumale lua Rapson Row, i autara mai le tolu a ngai i le lima i le afiafi. Talu ai ono le tātou ulua i fono a mata, e te talo tuai ma le nganga whaanoalo. Awa le tala no ino por kalame ma fuafuanga a mata mo le nei fuitusanga. E vala au whaanola tuai le paia o a inga masala whai, ma le mamalu mawalunga o tama whanau o sio tātou nuu a sau, o loo awhifio ma papa a au le nei pito au te roa. Ina ia susu matala a au tātou whiloai, ma mafuta whatasi. Awa le atina ino le tātou maftanga. Whamai le lofo le tuai e tātou maua i le aso i lona angalelei. Wha tai mai le numero o luatasi, o valufa, lima iwa valu. O luatasi, o valufa, lima iwa valu. Mo nisi whamatalanga whaatai, o le laulau o lo sainia le tātou whaasilasilanga lena. E ana paulana ne tātou whasilsilanga leo taunu mai e tau le nei whaiwanga le fiafi male tau tua le Radio Samoa sfuli mai vatolu amo nisi vanga te fia maramlama tili ai. Ya, wala au le lua no lua tasilima i vatolu, lua no lua tasilima i vatolu. Ya, wala mafoi nei tātou whasilsilanga whala uitele pe o nei ele tau tua le Radio Samoa sfuli mai vatolu amo. Whatalo whantu whale ulu Francis Sua Malor si fumanuia whaatele whaatasi mai le nei a fiafi. Ya, le ngata foi lea luma na i au sange pepe. So i fumanuia. A Melia Mikaele whaatele whaatasi mai. Ya maise lava foi le tātou por kalame musika sufi floi. Mo le whaafonga mai o le tātou atinu. Tāna wano le tātou por kalame mai lana au auna. Pasta poni fonetio le tutu le upenga i le loloto. Amui amanu felelei e pepe se fia ya soma. Ao itanei e aluma tauto ai o uma faufaunga lupe o levau se ilele maia e te aluma
le tali Momoli la utusi e te moli mauina Lo unofo male tangi Momoli la utusi e te moli mauina Lo unofo male tangi Le maua sa umoe Talu le manatu sunga ia te oe E te whao malo i o umawhao whaunga Watasi lava oe Malingi lingi le mu o loi mata ma le whaano anoa Uala vai a lea e whai mata limo au I le whaano anoa Uala vai a lea e whai mata limo au I le whaano anoa Ae matia osio na ola E peo le asoa ua motu Lilo atu aleto e vaia Ai ona osio ufa Ata uva ua mafu ai Tate vala vala O nave o etu inu mamao Tate vala vala Tafia faya oni apau Elele atu aile tosau Sai la upele uavea Ile atu lau lau Mai mau o fua fuanga Safaya uale tau lau Oloa inga natu ialo ufatu Tofa o elo Tofa o elo au Samoa, I say hi to Lautaya. Taisi onu wasinu na manaya. Otia fa ole malai fonu, oi tu e fa Samoa. Olo pese pese ai te mai ti o le penina. Esi onu, esi Se fuori una vina e una pone Io qui a fare in amore Uala ino fa bene
Fatalo fatu li tanto por kalame tina nga wang le ngata fule ya ko po eti ma lo so ifo monuia fa tele fantasi mai le nei fiafi ya wa tali tu le valu o temi masani mo le tanto por kalame mai lana au auna basta poni fonti ya wala mo foi le tanto por kalame pe ona masani ai a fiafi o songa fua o vai aso te tasi o le tu le upenga il loto o si mai fa fonga. You're all that I need. Lord Jesus, you're all that I need. Lord Jesus, I am nothing without you in me. Lord Jesus, you're all I need. Lord Jesus, it's your healing that I need. Lord Jesus, it's your healing that I need. Lord Jesus, I am nothing without you in me. Lord Jesus, you're all I need. Only Jesus, you can see me, and know what I'm going through. Only Jesus, you can touch me, and heal my broken heart. Only you
A tau te whaftai atu lo mātou tua le nei fiafi. O awa matau tia lava ngā luenga mana o lo alofa whamaoni ai mātou. Sa tele lava lo alofa le nei aso mai le tae o si o mai le nei fiafi. O le mwhena whamatalaina le tua e mātou upu le matau tia ma le maulunga o lo le lei. Lo lava whamaoni he lau tau singa alofa ia ai mātou. Whaftai le tua wā. Sa e lata mai lava ia e mātou le aso ato. E o mai lava le nei fiafi le tua o lo malu pēr lau tau singa ia e mātou lau whanau. Mātou whape atu whaftai tele le tua i lo le lei. Whaftai lo whamaoni. Whaftai lo alofa. Lo wang le lei le tua ia e mātou o lau lava whanau. Vi ia oe whamavau. Vi ia oe le tua. Mātou whafte ia tfo ni fiafi ona. Mātou o lau whanau. Ua maua le saulotonga ma le whamoe moe. Mātou te whafte ia tu ono Yesu. Tongi ola o le whaoletanga. Ne ana e awina mai mfo ina lona soifua. Ma wea i mātou le whaoletanga. Ma wea so mātou whamoe moe ola. Walo mātou e pele ni lo langi lo mātou tua. Alo whapenao na mātou whengai pēa ma whaoso songa ma mea uma o le ni lo langi. Au whaftai o mātou mautinoa le tua. O elo mātou whamoe moi a Yesu. O tongi ola na lawe inai mātou mai a mātou ngasala ma mea leanga uma. Whaftai le tua i le ola tanga vi i alo swafa. Nā renga te fwoi lea mātou te whaftai atu ono nei teimi ua whaamanoa mai moi mātou. Whaftai ono awala ma mea wa e saunia le tua ala le nei au nanga. Whataunu ina ai le mātou whama moi le fiafi. Whai e pēle tau tua ma le au no le folo ina atu ma le watola upu. Whaftai. Whaftai le teimi, whaftai le avanoa, whaftai. Ia au lava ngā luenga mau fōwhanga vi ia oelo mātou tua. A le teimi mātou walau atu le tua se e mafuta mai. Whau mai i le amateina le mātou Paul Klame. Te ia o lava fo ina whaiwina le nei fiafi. Ia tu mau pe ia to ele vi inga. Se nganga i whaile lave te talo le swafo Yesu. Nganga pa ia ave seina. Awane i whaile lave ina le tua lau whanau. Mai mātou uma le mātou whalongolongo atu. Si ea o mai mātou i laulava upu. Mātou te fia whalongo iai. Mō mātou mau ai le tua ni whamunianga. So soani le mātou sawalinga o lo whaia nei. A manuia mai si o lava ina whai wina. Ia tu maulivi inga ia te oelo mātou tua. A so umai o le whavavau no Yesu mātou te talo atu ai. Amene. Ia, e whatalo whatfua nei fiafi Samoa le tunupele e lau whasausaunga. E le nei fwoi fiafi mātango fio tātou maua, te tai maelo o tau soi fua mas mātou wola. Whataunu ina e fwoi tātou Paul Klame e pei ona masani ai o le tutu o le upenga i le loto. Tau tua fwoi ma au natu i ato le nei fiafi la auto au nane ponifonuti. Ia o le tātou Paul Klame pe ona masani ai song fwoti tasi. Ata alofa toi le ia le silasi o si o tātou tunu, lau whasaunga nei fwoi fiafi, tupu mai e o si o tātou tunu. Ia, mai lau fwoi maunga tele si e pa ia maunga iti, ata alofa atu ma le ngang fifia ma le ngang whaaloalo. Ata alofa le pa ia ma le mamalu si o tātou tunu, po whea lava se meo e mafuta mai ai whata alofa atu i atu utou. Ata alofa iau au nā le tua mau tō masiofo, tō stovine. Ia inisi o lau whainga luenga o mafuta mai, ma tāp tō poe mai. Ata alofa atu ma whaaftei atu i lau langolango. A manuia le tua i atu oe, ma ngā luenga le tua o au nai. Ma alofa i lau staulanga i nei vai o sāma vai atu vi ia le tua. Ata alofa nei o tātou tu asin sina. Alofa a fonga mai nei fiafi. Ata alofa i atu tau, ta mamatina ma atu tua. Ata alofa inisi o lo whaafonga mai, alo whaatotulia fo i tono mauta ngase. E ngata fo i le tono mauta malawa.
Matalofa atu ia tau nei fiafi po fia lava se meo e ngase ma e whatotolia ai nei vai tau o le soifuanga. Matalofa atu ia te oe. Aptos whatalofa e sio mātou tina matua, sio mātou e kalesia. Iwa sifuru mal tolu tau sanga le soifua, sio mātou tina o le fulemai. Tina e tilisia tolu toe, whatalofa atu ia te o le tina. Ia, via le tua. Anga leile tua ma ia iaila na whamalolonga ia te o le tina, lenga te foilea, sio mātou te mamatua ia soi pula. Whatalofa atu ia te oe, whatotulia fo i ngase. Ia o le tino i maota malawa. Whatalofa inisi o le malu le tunu o lo whaafonga mai tono whalpuipui. Uso mtu whaafena o tuli latu whaasalanga le whaangalina o tau. Whatalofa lau whainga aluenga vo le neipo, nisi o ngā lulue i so se vaenga. Tono whainga aluenga tono o maota malawa lenga te foileo lungo ala tele whatalofa ia te o tau. Malolo ngā lulue, saonga le mume uma le ne fiafi, toi whaiatu i ainga, ia iai pelfi le mume le. Te singa le tua ia te o tau mai tātou uma. Ata alofa malu le tunu o lofa penao na taape le nei fo i kelope. Tunu ese o le nei lo langi o lo nonofo maa mo wai. Sailingo manuia o le tino. Wasa manuia mo nai o tātou ainga. Ata alofa atu ia te o tau. Ia e ata alofa fo i le malu le tunu nisi fo o lofa penao na to ai tau nu mai tonu au kila nei ma to ai lo ma to nonofo maa mo wai. Fai inisi o asia si mai tonu au kilani, fa fonga mai le fiafi, fa talofa, fa pito ia te utau. Ma se hoi nisi olo asia si mai si o tātou tunu pele Samoa, pa i malolonga, mfai tā fonga, ma asia si fa nau, ma tua ma inga, fa talofa ia te utau, ia me se hoi nisi o a ngai mai, ia o nao fa lave lave ma sani o soifuanga. Ma talofa atu i se tasi foi, steimi mo mo nei, fito ai fa fonga mai fa longolongo. E le nei Paul Kalame o le tutu ule upenga le loto i le Radio Samoa, nei fiafi ia ma lola wale soifo maua. Ia, tātou mafuta mai, tu mau mai se wha mai aina le tātou Paul Kalame o tu alu ese malau telefoni, ia po lau le tio tātou whalongolongo le upo le tua. Ia, ma wha masani ai i le upo le tua. Ia le li, tālofa fo i le sunga ia sau, tu mai fo i le nei fiafi, ma lo sau ngalue, ia le tua. Ia, whaamria atfoi ia aso soifua malo le tunu. Nisi fo lo whaamuna tuina o lātua soifua le nei aso, ia misi fo le. O le nei fo i vai aso na vai atu, ia. Ngata fo i leo le vai asa, ata alofa atu ia te utou, ata alofa aptoa i le atali, ia por sunga fo te akono ia Dan. Se mato ainga i kalisia, whamina tuina lona aso whanau le aso nafi, ia le tua whamina atu e male ainga. Ia, o le nei fiafi Samoa te role a vavai foi, o le a malo lol tātou Paul Kalame pe o na whasolo mai il tusia ngā luenga. Ai le manatu o le a tātou talitana noa e tuso le vai tau tonu nei tātou te e o tau sanga te tasi. A mese lava mea na tutupu i le tausanga tāua nei o le talafasolo pito. E le ngata o le talafasolo pito le kalesia o le lalolangi ia mese foi ia o soifua Yesu ma le alu o lana tala le lei. Tausanga nei e luafe ma le lua ono le utatu iai. Ai tātou tepa i le talafasolo pito ma le whaatawa ina o le tausanga. Ma mea o loo tātou whamana tuina pia i le tausanga ma le tausanga i tausaminga o sauninga whamanatu, sauninga whaapitoa o tātou lava. Anga nuu matulanga o tū maanga whakirisiano e maise o le tātou ma ai men tupu tusa ma men whaia Yesu. Tātou te whaatawa ina tele i le nei tausanga o le ti a tolu tolu. Tausanga lea na tele ina whaataunu ina i Yesu tele o mea na walo ia i le whengengi tuai i lau profeta. Ia i foi nisi o skola le lifa o le tausanga i tolu lua. Tausanga lea na maliwa i Yesu ia ma whaataunu ina i le tele o walo anga i a profeta i le whengengi tuai. Ia te au ia o te wawaianga i le ti a tolu tolu. A fuala i tausanga,
tātou te wāpa ai a ngai i le tūsanga le nei lua whelua ono. O lea uafe iwa se lau iwa se fulu ma le tolu i ei tausanga. Talu ona tutupu mei e pe o mea fo ia la tātou talanoa ai. I le taimi o le anga i atu Yesu i ona pupua ngā mamaliu ai. E le ngata fo i leo le tausanga lea tātou te baba ai anga i ai. E se le tā ua wa le te leo mea na tutupu ai. Na tutupu i tono le tausanga lea. A baba ai la anga i ai whare mawhau. E lua fe tausanga e masani au na tātou whata waina. E tūlanga o taimi wha dispensonia o le au ainga o le tua le te mā le alo ma le nganga pa ia. Taimi nei o le nganga pa ia tātou te iai le lava e whaitawina e le tō tele o tangata e lua fe tausanga. E le hoina me vesi i le mulimuli le whainumera. Le lua fe tausanga na lau ai vai ma whaiputu, whaitau, ma me whapena mai o le a. O malalolangi ta pena ai tangata o le whainumera. Ai a tātou wawa ai e se le whainumera e se ia mea tāua na tutupu. So many people follow the numbers, the figures. That's why so many people mark the year 2000 as the year that will fulfill the end time, the coming back of Jesus, or what we call the end of this earth. But it didn't happen. It is tupu. O le tele lau tangata. Na vaai le whainumera. A wau iau te vaai i event, i mentu tupu. A tātou vaai la le tausanga lea. I le ti a tolu tolu. Pea no whatu whamaisi o le ti a tolu lua. Sa wele nganga pa ia. Ia. Toi tua Yesu, maliwa Yesu, toi tu Yesu, toi fio le langi. Po le alawa la le tausanga. E a tātou vaai ai. E toi fitu tausanga. Ona ato le leia lea o le lua fe tausanga talu mai le tausanga lea o le nganga pa ia. Pentekoso lea na ese ia le Pentekoso le talafaso le pito o tangata iuteia. Na te fo leo maliwa Yesu, toi tu Yesu, o fio Yesu le langi. Fai loa I foi Yesu o io le Mesia. Tausanga lava lea. Ti a tolu. Let's talk about 33 AD. Tātou wawai te usanga lem whai tāua. A whai alawa lao lo manatu o le tolu lua. Yeah, that doesn't really matter. Leisa whaina. E a tātou wawai ai. E toi fitu te usanga. A tole lei ale lua fi te usanga. A o le vevesi o le lalolangi lea tātou te iai. Mtau tia. Ia. Au te le whai atu la a mea o le a iese mea mtau tia o le a tupu. I le fitu te usanga le lumana I atu, po le 2033. 2033. Le lumana I toi fitu te usanga. Aya wawa ai I le mele o wawa I le lolangi. I have to be alert. I have to be cautious. Te ono mana tu natu I le tāua o le luafele. Luaf te usanga. Mai moni a lua te usanga I pe un te usanga. That's a number of the hallmark for the dispensation of the Godhead. Lua te usanga o le tama, lua te usanga o le atali, lua te usanga o le nganga pa ia un tātou wawa ai lea e ia me fulfill ai ia vai teimi vai ina ia le wainga o le tua. Le tua na whai fofuanga o le tua na tāpenei na whauletanga. Mino Yesu na tāpenei na whauletanga. Le nganga pa ia na tāpenei na le tangata mole ola whavavau. Le tātou te teimi lei. Tāpenei na le kālesia po tātou. E le ala le tātou mana tunatu pe iai. Awa ta te le whai atu. Te le vavalo atu pa o te
Po te watu se walo anga langa ase se mengi o walo anga. Awoi, o le wha mamasa ngia i o lau ministry. O ai lesi sina te loa pe anu whai mai Yesu. E lesi sina te loa tonu wale taimi mali fina ngalo le tua. O le mea ngā ia, the sovereignty of God, nobody can predict his timing, his moment, you know, the execution of his event, the unfolding of his will and his program towards the end times. That's God's business. Pa o le mea tātou, o le tātou wawai ma fuafua le lei, e se senga o mene ma le tāu o taimi. Alala na u wha umisa tala i le introduction po le amteina o le tātou. Ona e se le tāu o le tau sangal nei. Tātou te wawai anga i le tāu o le mele la tātou wawai anga i ai. Next week, Sunday next week, sala sau ne o le laupama. Whailoa ai ia Yesu o ia lea. Na walo ia le whengengi tuai o le Mesia, o le whaola. Ma le tausanga foi la leo ti a toltol. Le tele io ni mea tāua. Le tā la tātala noi, nisi mea tāua se mea tāua tātou programe le fiafi. Au nisi nei o mea na fulfill la le tausanga lea. Na whātaunu ina e Yesu. Tausanga lea ti a toltolu. Pe alana u tāua. Whātaunu ina ai le waloanga Sakaria le mtau puiva, le whai puiva. Whailoa i le tausanga lea. Le sale la sau nei, o le laupama. Whailoa ai. Le ua ato i eile, tasi le afe iwa se lau, iwa se fulu ma le tolu te usanga talu ona whailoa Yesu o i o le Mesia. Pamana tu eile, tasi iwa tolu, anniversary of when Jesus went to Jerusalem and revealed him as a Messiah, the triumphant entry of Jesus into Jerusalem. Oi galau le sile meta o te usanga na te ti atul tolu. Le la tatu famana tuina fo. Wa le sile me selta o ata tu cristiano. O le laupama. Le palema. E sakali iva fa upoiva fa mai e matua fia. O le tama fa fine siona. Fa mai I alanga fia o le tama fa fine Jerusalem fa uta. O le al watu lo tupu. O le amiotonu ma le whaola. Mai e anga malu o ia. E ti atu o ia le asini. Perfitanga na Sakaria. E ama le 5 selau, ova le 5 selau te usanga te luai. Ilu matu aile e fio mai Yesu. Patau nu o Yesu le te usanga lea. Aile ngata foi lea. Whātau nu o Yesu tu tonu o le tausanga lea ni sauninga mo tausaminga, the feast of the Jewish people. Jesus already fulfilled 4 feasts of Jewish people. And 3 more to come that Jesus himself will fulfill the last 3 when he returned. Au I le tausanga lea, whātau nu ina e fo e Yesu, le sauninga e whai tausanga umatalu mai nao mai Isala elu mai tono I kupito. Whai tau sanga uma nei sauninga. Sauninga mo le paseka. Whātau nu ina Yesu. Ili tau sanga lea. Ti a tulu. Whātau nu ina Yesu. Le paseka. Ilea. Ilona maliu. Whamai le momoli ane mta upu e lusu mreiwa whamai a Yo tova yatu. Ile ma moya le tua. Fauta ile ma moya le tua. Mai Ioane le baptiso va ayatu. Lele wa sau le ta mai ma moya le tua. O le na te ave ese anga sala le lo lang. Lesa, toea ni na yaso, talu no fai le valo anga le a Ioane le baptiso. O na maliu lo leo Yesu, manga Yesu. E whātau nuina le sa tauru. 3 years separate from this event. Mai le teimi leo le papatisonga Yesu, Ioritan. Tolu tau sanga pe sile tu foi. Ai whātau nuina Yesu o ia o le tamai ma moe o le paseka. Nanga le ai whawhasi ma moe tangata iutei, tangata Israel. Tau sanga uma. Whamana tuai leo ese mai e kupito. Passover.
Ai whātau nuina i Yesu. Nā foi mai mo konito mtau po lima lona foi po fitu foi mai o ke riso o ia le tamai mamoe o ia le mamoe o le paseka na whaasa tauroina o ia o le tamai mamoe o le paseka. Ale ganta foi le tau sanga lea na whātau nuina i Yesu le sauninga o le whalawa e le whaafeteina. Tau le la sauninga o le paseka e whaile aso sulfa o nisani po le masina mua lava o le ka le na fa e peru. Ai so ia i le aso so ai, i le aso sulima. Whātau nuina e fo i le whai e lisi sauninga Israel e amata e fitu aso. O se sauninga e pei e le alo ia. Ai fitu aso e umi atu le celebrating o le tausaminga lea. Ngai lo le paseka, langa le paseka ngal kasi ale aso. O le whalawa e le whaafeteina e fitu aso. A mata le aso so o mal paseka, le aso sulma le lima le onisani. Na le tiko lusu mal tolu fa upoe. Mata mea le ono tau sulfitu. A mea la ia e wha manatuina, pe wha mamaluina fo e tangata i utei al sauninga le o le whalawa e le whaafeteina. E ai ei na mea ai e le whaafeteina, ave ese mea whaafete uma mai ai tutonu o latu ainga. E malolo ai ma o ina be whaalongo longo ai le upu. E rest and meditate in the word of God. Nā le tuse e soto mta pa sumali. Le whailunga ina leo le te le vol pōna o ese mai kupito mai le tua whanatinati. Ia a lae whaipalunga whalawa o le lato mea ai e tauna ave le ala. A ua vave mai le fili. A mai lo mose. A ua le aveni me whawhete au tau whalawa po au tau areto. Whaana tinati il tāpe neino le tātou malanga. Ai tātou o ese. Nei le soto mtau po suma le lua. A o le winga la whatuspa ia o le mene o le yeast po le whawhete. O le angasala. Ia le ngata foi lea. O ma meo o onga se se. Ia le ngata foi lea o le me tau o le hypocrisy po le whawhia mi o tonu. Me whawhete. Le angasala. Ne ma pena. Nai maua i le mumurko nito mtau po e lima whai po e ono o le vadu. E te utala i paulo i mea whawhete o le me ele lea. Me leanga. Na voi tu se matei o mtau po sulu ono whai po e ono. Te utala i Yesu i mea whawhete. Mai alo ese ma mea whawhete lau forseio. Alo ese ma le angasala e mese o le whawhia mi o tonu. Ai sa whātaunu uina la Yesu le nei tau saminga. Ina ua maliu o ia o le tamai ma moe o le paseka. A o le ata atoa o le nei mea. O le tamai ma moe le aise angasala. O le ata o le whalao e le whawhiteina. E whaatusa ia Yesu e mamā ato toa o ia. Na ele e peru e wha. Mai sa wha o soina o ia ai sa lei ang sala o ia. Mai le ane ono lono whai po tolu suma lima. Mai Yesu o au o le areto ola mai le langi. Ruinga o Yesu o le whalawa e le whawhiteina. Na sau mai le langi. E se ale mana i lena to ulu mai le langi le tonga vao au Yesu. O whaatusa o ia le whalawa mamā. E mamā ato toa ia. Roinga. O la fo e fulfill. E le teimina maliu o Yesu. E whailoa mai ai. O ia lea. E mamā ato toa. O ia fo i lea ua na wha mamā ina. A tātou wanga sala uma. Amen. E ngata fo i lea satanu mia o ia i teimi. O le teimi tonu lava o le tausaminga o le whalawa e le whawheteina. Leana tanu mia ai Yesu. Tau lia foi na maliu Yesu i la so sulfa. Ia e sul lima o la lava i Yesu tonu le tunga mau. Wan tanu Yesu i le fiafi o la so sulfa e no ngoto le lar. Matar sapati. Sa wai ali aso e tolu luinga o vai teimi o le fitu aso ia.
na toe tu Iesu a tonu o le teimi lea. Lea sa ia Iesu I tonu o le tunga mau. O ia lea ua na wha mamahina a toa tātou ngasala. O le te mai moe le tua. O ia le whalawa. Na fio mai o i le langi ina ia wha mamahina I tātou. Wha tau nua Iesu le tau saminga o le ulua I fua. Ina ua uma ia le sauninga lea o le whalawa le whawhitina. Na whaatauru ina la Iesu I le aso lona tolu. Ia po le aso sfulu ono la lea. A o tonu al teimi lea o la alu al fitu aso o le whalawa le whawhitina. O le tāua tele o le tamai sauninga lea. Ai o atu le aso sfulu ono ni sani. Ai toi tūlo Iesu o a tolu aso taunon maliu Iesu. A o le si foi la ngā sauninga I tupu aina. O le sauninga tau o le sauninga o le ulu ai fua. The first fruits. Whātaunu uina fo ia Iesu. E Iesu li tau sanga le ti a tolu. Ia le nā fo I sauninga o le ulu ai fua. O le ulu ai fua lo ringa o toi tū Iesu mai le palpala. O ia lava lea o se tangata na maliu toi tū ai le toi oti. La salona toi ola mai an toi oti. Au Iesu. Toi tū mai lava o ia. E le I toi oti e o me al temingi o la lava soifua. Ma le whaiupu e lus fulu al momua al konito sulima. Au le nei ua toi whatuina mai ke riso na ie uoti. Ua avea ma whapol polo. Whapol polo wingo le first fruit. Po le ua mua mai. Mai whapol polo o e ua mamoe po tangata na whioti. Mai awa ua o mai le oti talu le tangata. Ua mai fo le toi tū o e uoti talu le tangata. Ia po atamu. Ua whape o na oti uma ia atamu. Whape fo o na whao leina uma ia keriso. Whamai rana whaiupu e lusu maltonu. Ai peitai, e tai to tasi malona lava tofi. Tofu al tangata malona tofi. Ia po le toi tū le ola, ia po le toi tū e le whaasala. Au Iesu leo a mai le whapolo e toi tū le ola. Tangata e toi tū le ola. Mai o le whapolo o ke riso lea. Muli ani. O e o ia ke riso e toi tutu I lona toi a fio mai. Na lawa tau mai aina. A whaina toi tū Iesu. O ia o le ulua I fua. O le aputi o le selsele. E ila le toi tutu I se aso. Te tonu le tātou I tū Pentekoso o le aso le sitianga. E toi tutua e peo na taua. E le tu se momoa le te Salonia mta po e whawe po sume leono ma sume le fitu. Mai whalongo fo leo le pūo toi tutu mai lea nauti. O e nauti o ia ke riso. Whatasi mai o le aola pea. Ona o e leo I la tau mawhita iai ma le li I ao. Ona ma futa I pea lava leo I la tau. E whamau. E se la le tāua. Tau sanga foi lea. Whātaunu ina Iesu le tau saminga o le Pentekoso. Sauninga muli la lea na whātaunu ina Iesu le tau sanga lea. E whā I sauninga o lea ua uma na whātaunu ina Iesu le tau sanga lava lea. A lea tātou te le I o atu I lisi tolu. Tolu la ngā lumanai. A mata I leli ngā pū o le tongiola. Ia me se foi o le fale aptanga ia po o le tapena kuro e uma I sauninga e fitu. Fai uma Iesu pe atu e foi mai nā mea. A le toru o le whālea e se le tāua. Sauninga muli I le tau sanga lea na whātaunu ina Iesu. Fulfill Iesu le ti a tolu. Whātaunu ina Iesu le tau saminga o le Pentekoso. O le tāua I o le tau sanga o le sauninga o le Pentekoso o le aso whanau lea o le kalesia Kirisiano. Le singo e whaingo ai o le tau saminga o vai asusa. The Feast of the Weeks. Le whaitau ai e vai asusa e fitu. Ia a o le lona 50 aso. O le aso lea o le Pentekoso. E inga e fitu ni fitu. U whasful maleiva. Le piliota lava lea o le Pentekoso. Ai
Whaatoa le Pentekoso i le aso lona 5. Wa le winga leo le ngō Pentekoso le lona 5. Le winga leo le upu Pentecost. The 50th. Le aso la le celebrate lo le Pentekoso. Ai ese ya la te usanga le. Mai te usanga uma. Ai za me ese ai. Te usanga le na fio mai le nganga pa ia o Yesu. Le na promise po le na folfolaina e le atua le tama. To e whamanatu atu i Yesu ai le ia fio le langi. E sau le fisosoani. Le na tupu te usanga lea. Pa tau nuu foi la i Yesu. E le sau ninga lea. Whata ua le nei tau saminga. Ia le whengainga. Le whengainga. Mai whata ua foi tangata i uteia i le teimi o le la tau whengainga ma le atua. Teimi na tu ina atua i mosel tu la fono. E le nuu. Whai e le whengainga ma le atua. Wa olo o tau atua o tau o la whanau. Tau sil tu la fono lea mau tau sava vali aua ne au tau solia. E peta i ane na soli. E le se ato toa, tausi. Tausinga o le whengainga lea. A le aso le Pentekoso. O le aso le whengainga. O le aso e whatau nuina le whengainga na wha fufio Yesu le whengainga le lona maliu. A le ua fio mai le nganga paia. A e whatau uina ai le whengainga fau ia keriso Yesu. O le whengainga na amataina i le aso leo le nganga paia. O le amataina leo le whengainga. Ua tūsia ina ia le whengainga fau e leo le papa maa. A o le papa ano. Not the tablets, but the heart. La tūsia i loto o tangata. Na sa wele nganga paia i tu tonu o le tangata. Ma tūsia ai le tu la fono le tua. Tusi le loto. Ai le tu tusia e peona tusi le tu la fono mose. Tusia i le loto. Alen perfecta ina el perfecto Jeremia. Tau po toltasi fai po toltasi pa fai tawina. Me o te fa fowina fo i le whengainga fou. O le whengainga fou. Tusia i le loto o le tangata. Le whengainga fou. E fio mai le nganga pa ia e seal le whengainga le tangata Salamo, ma le tangata Uliliu, ma le tangata Watoe, a fua lona o langa, wha le nganga, e ala lea i le ngā luenga le nganga pa ia. Le ana a mata i le launga mua a le whaifi au o le kalisia Pentekoso, o ai Peteru, tolu afe tangata na wha mau whailungaina le nganga pa ia. Pesili ai tangata ia Peteru. Le ale me tau na mantu whaia. Mai Peteru. Ia o tau Salamo. Whalongo ma Salamo. Mai e papatisoina o tau. E le suafa o le li o Yesu. Mo le whaamangaloina o tau sala. Whamea o tau maua lea o le mea na fua. Le ale mea na fua. Le nganga pa ia. Si o lei o tau ma vea o tau ma tangata fo. Tangata o le whengainga. Inga le taimi ta lia i le tangata Yesu e vea mauna lii, mauna whaola. Taimi o le whengainga fau. Le aso le Pentekoso. Le aso le Pentekoso, le aso le whaola tanga. Le aso le whengainga fau a Yesu male e kalesia. Wa amata ilana e kalesia, e amata i nganga. Amata i nganga wheliwa ina. It started out with the transformation and the renewing, the revival, the changing of mankind. People who listen, hear the word of God, and turn to Him. Maliliu ile tua. Ia o metawa ia tau sangale, o kele o metawa tau sangale. Tau sangale te talanoa tuai. Uisi metawa, to e fio Yesu le lang, to e tu mai Yesu tau sangale valea. Ma leo tātou lona maliu to e tū, ale si mea tāua. To e fio a Yesu I lona tamā. Leo o mai le aso le nei, o la lava e so I fua Yesu I le tū tau matau I le alofa tū noa, I le tū tau matau le no fō le alofa tū noa. At the right hand side of his Father, in heaven. I le langi. E se la le tāua.
Ale la tātou te tala noa la, wa le taimi lei. O le taimi nei te lua vai aso o il paseka, le maliu o Yesu. Ani men tutupu ai le tausanga lea. Ani men tutupu. Le ana ula unga ilana na fi, se si mea matautia na tupu tonu al vai taimi lea. Te lua vai aso, pe sili le titi at fo le lua vai aso. Ile tausanga lea, te lua vai aso o le taimi e maliu o Yesu. A tatu wa aila ia ele tausanga lea ile tāua tele. E tolu tausanga o nofo Yesu i Galileia, o ina ielo na ainga i Nasareta. Aina whaima siasi mai o ia Yerusalema. Nana malanga lona lima la lea tātu te ia i le fiafile nei. Wa e lima na malanga tāua. Ele lo recordinga pe le o loa pe inisia na malanga ele tau loa. Ea o whaialanga ministry le tolu tausanga i Galileia. E whai masau i Jerusalem. A lana malanga muli la le lona lima. Le ana sau lava ma luatua ia i ona popoanga. Ti atua ia le aseni ma luatua ia ma maliua ia. Lana malanga la le la tatal noai. O le la walu ese mai Yesu mai Galileia. Now he took off from Galilee. From where his family, his territory, Nazareth, Nasaleta, i Galileia, ni tu i saute o Galileia. A leo sau, ma leo se mai lona ainga. Le la sau e maliu. Amen. A ese la le, ta opea tatu wawai wa, le la tatu te wawai anga i, wa te fia tala loi, ili ta awa tele o le, o le mele na whaatu o i Yesu la salo, o le sile me tau, e whiololoa nai mea na tutupu o le malanga le Yesu o sau. E pei o le whamaloloina Yesu o le tau aso pati maio. E le malanga lava lea, e ngata foi lea, ia o le whungoa ki ala salo e sau, mo le woso mai e riko, tutupu o i mea i le malanga lea, wa sau, to i lua vai aso, o le maliu Yesu. Whungoa sa kai o i sau lalo, ia, whamanuia le nā, au la fonga le tama tax collector nga o la salo mala amino o fo o sakaio na ya le sau lava le sau lan malanga no o mai lo le o Yesu o la malanga fa mai o lisi tu o yuritana tatu te fia va ila mta tu feita wina le mta upo se fulu o tu se yoani. On tatu la atu lole mta upo lusum mta upo sumatas ona il tala ya la sal. A fa mai le fa upo fasa fulu mta upo se fulu. Wa toe mali wane o ia i tala atu o yoritana. Leua saulan malanga fa mai wa toe mali watu o ia i tala atu o yoritana. Ile mea na ulua i papatiso ai e yoane. Fa mai ua nofo fo o ia ile mea. Ona o mai lea ia te ia o tangata e to tele wa fa pe fo i la tou. Fa pe fo i la tou. Ele ai lava se fai longa na fai e yoane. A o mea uma na fai mai ai e yoane ia te ia nei. E moni ia. E to tele fo i oe na tel tonu ia te ia. I lea mea. O lea lai fai mai na sau o ia i ta latu watu o ieritana. E a tatou suela ile mata upu mua. O ngai tau mai e ina le mea tonu ama le ingo le mea le fai mai o toe alu ia. Lo inga sau Yesu, mana o Yesu, se i toe asi e tua le mea na baptiso ai, ele i alu e orti. I toe iui mai a ina ile mea ngai tau o pete fara. Le tau o mai le yoane mta upu mua. A alona fai upu e luas fulu malvalu. Le me tonu ale sa baptiso, ma telo mta upu mua. O ngai tau mai e ina le me tonu ana baptiso a Yesu e Ioane. O le me tonu fo ia na walau mai eile, na sau eile le lupe, ma walau mai le tama ia Yesu, o lo watali pele na. I tonu a le mele, ese la le tau o le mele le uto e fo ia Yesu, le aso lea. A fe mai le fo i belusu ma le valu. O mea ia na faia i beta para, i talatu o yoritana, sa papatiso inai Ioane, po inana fai ele papatisonga a Ioane, le na papatiso ai ma Yesu. O ila lea
ua fo'i mai po ua saule malanga muli la Yesu e pena o taua. Ai to alu e Yesu ina. Se i toe o atu ele mea na papatiso ina i o ia. Langa i taua. Taua ia Yesu le no whanga lea. O le mea tau o Petapara. Ai ele si ngoa hu e whai ngoa ai isi ngoa isi skola. E taua whapea o Petania. O Petania i Petapara. O inga i ele si ngoa Petania. E se maila mai le Petania le ele au ainga. O la salo. E se. Mwhainga e ai. A o le winga ngā o le a fo'i o le ngoa lea. O le mea na whai ai le papatisonga o Yesu. O le si mea tāua i tele le mea leo Petapara. O ile na amata ile ministry e Yesu. Na umoron papatiso Yesu, whao so soina, ia ma amata ilo na ministry. Ina ua luifolo i e Kalileia ma amata ai. Ia lana ngā luenga wha missionare mo le tolu te usanga. A le la tatu te su ele Ioane mta upus fulu. O inala na utu e tau mai ai. Le mele utu alu e Yesu. A ila le mea tau ana tupu ai. A o ia Yesu il no whanga lea. A ia luatu le au. A latu le au whanati nati a. A sau mai o ile auso lea o Marita ma Maria. O tua whawhine o la salo. O le au whanati nati. Le whamtala mai le mta upus sumaltasi. Wha mai se i vave mai Yesu. O mai tinga ina. Yalo matuangani. Our brother is very sick. Can you hurry? Sa mai mfainga fa tupe mai. Na fai tau ngai na. We o mai le test ngata o la salo de Petania. O le ayo Maria malo no so Marita. Mai o Maria fo ilea la nau le li ile o manongi msolo i fo yo na vai e lo na laulu. Wa mai lo tuangani o la salo. Wa ave leo le au on to fa fine ya ti o fa pe mai leli e fa o lo mai le wa lo faina oi o fa fonga Yesu on fa pe leo ia o le nei mai ele u inoti o le vi ingo le tua ina ia vi ia ile atali o le tua wa lo falava Yesu ya Marita malona uso a to malasalo fa fonga ia wa mai o ia ona nofo pe ile o ia luaso ile mea sa iai, muliani. Ona whapea ne ile o ia so, ia tātou toi fo i uteia. Lela e sele, mana i ole. O le mea lea e whamtala mai i. O le ia Yesu i Petapara. Ai alatu le au. Yesu se e whatoptope mai. Ona o le mai i alau o ia po le matua ngani. A le tali lea Yesu le fai mai. Fai mai ele oti lava la salo. Ai ona, ai ina ia whaaria luringa fai mai Yesu, ele otia, ai peita e oti. Ina ia whaalia ai le mamalu le tua. Ma whaa alia ai le matautia o le atali. O luringa lai fōlinga mai i ele o ano ia Yesu ile au whanati nati le aza le fa mai tato faitau ngane o fa yatu o ye so tato to no fo inisia so se lua tato te leo ia au le talala e o mai la Yesu i Petania woti ia la salo mai o fa so talo noti la salo ai la se mea e se le taua i ya fa taua i fo ia nai vai ngole o le launga fo ia na nafi o le memo mua sa fa taua i na nafi tatu tilo e pule ale atua i mea uma. The sovereignty of God is above all. Mawalunga masisili ese ale pule awao le atua i mea uma. Ele fosia tātou le teimi o le tua. Ele fosia tātou le finangalo le tua. Ma sau tā ua whapea. Awani a vea ia lo tātou manatu o Yesu o tātou o. Ma mea o le angalo ia i tātou o Yesu fo i o le tātou tua o le tātou li. We have to respect him.
Whaaloalo ia Yesu. O ia o lo tātou li, o ia o lo tātou whaola. Sa lo mawalunga le manatu o tua whawhine ia. Sa te taua anau stai Yesu, sa te taua ngai lo Yesu le tāua o le mamana onga. A wa le fisili lea na ia i le aso lea, le tai ao lea, na taunu mai Yesu. Ai sea Yesu na ele sau ai. Ai sea na ele tali mai, ai sea mea na ele whai ai, le mea na ma whai atu ai. E tusa o la tala, na umana whai atu le tala ma reta ia Yesu. Pe ana e i nei Yesu, ele o tilo tuangani. Ai sau foi Maria whai mai, pe ana e i nei Yesu. Penu ele o tilo ma tuangani. Ringa lai pi folinga o lai whai atu. Ai seanga ele sau Yesu. Ele ai se teimi o le tātou mawhitanga ma le tua. Mawhitanga ma Yesu, tātou te whailonga whesili nai, le mea e fina ngalo iei le tua. Wa Yesu teimi e tutupu ai mea o le tino le, ai tātou whesili ai le matautia o le tua. We question God and His sovereignty when things happen in life. E me tupu ai tātou whisili ai le tua i sa me woti e lo tina, i sa me woti i si au tama i sa me ua. Ai sa, whisili leo le aso lea. Ai oni ngalo ia tātou o le tua e pule le tua i mea uma. Pule le tua i lana teimi. Mai le ase se senga i le whi aule na ave. Ia tātou te talo e whai le tua i mea tātou te mana noa, ia tātou mana onga. O le whaule na ave pe o se talo sanga. Se e wha malo lo mai, se e bave mai, ma se e, can you hurry up and do something? Can you heal our brother? Please. Leia ma se e senga o tātou te talo. Ai ma taulia a tātou te talo pe tātou te whai i le tua se mea. E tolu atali e le tua usum tua wafini. God has 3 different answers. Yes, no, and wait. Ioe, le ai, ma le whaatali, ang sai. I teimi e talo tuai whamai le tua, le ai. Pea tā vita na te talo, mai ti ngā ina lona tali i mai a Patsepa na mulilua. Ai whamai le tua, no, I have to take your son. E o ti alo a tali. Iwe a fo ina tua ina talo hana. And famile tua ia hana, yes, I can give you a son. Luinga, ole no, male yes. Ia le fo lau avel fe au lau vaanga ia Yesu. Yesu, se vave mai wha mole. Se I faise fuafuanga. E fa mai Yesu, wait for another couple of days. Atali monisi aso. Ele mfailanga ko hurry inga le ao le tua, mi milo le ao le tua. No, we can't. We can't stretch the hand of God accordingly to what we want. E le mwhenga ko mimi loa le au le tua le meta tu te mana wai. E whai alfina ngalo le tua. Amen. Pule au le tua I mea uma. Ia. Alen tatu tawane. E se ale mea lai manatu ia ila baanga ia. E se mea lai alfina ngalo le tua. Le mea lai alfina ngalo Yesu. E mana o se I a whai ai oti. E la tu whai le wawenga. In ia whaailoa ai le matautia o le tua. Ia ma ia exalta I le atali o le tangata. Yesu le ala ia whaiel vamenga. That's the reason why Jesus took his time. E ele mafuanga, ele purpose. E ele mafuanga ele nele tali le tua isi mea. Se talo tua ia ai o ti al tangata. Pio tianga ia tātou loved ones ma tangata tātou te alolofa ia isa. E manao le tua se I o tātou, se whailono na matau tia le tātou, whatu tua ma le talia o mea whaingata ma mea tinga. E whailoa ai teimi, o le a tali mai ai, po le ale tali e tali mai ai tātou. A tali mai ara le tua le ai. Whailoa ai lo tātou whatu tua ma vi I ai le tua I teimi tutupu ai. Ia mea uma. Amen. O le whai upu O le whaupu iwa. Whamai, o na tale atu leo Yesu. A whaupu waru whamai, ua whai mai ona so I a teia, matau lela. O lela o ese mai I Petapara.
Alo fa mai Yesu i ona so. Tātou whatali. Se i toi luaso, lera lau o umaso. Lera lau fa mai Yesu i lau li ia, i ona so. La tātou o i uteia. Means o lera tātou o i petania. Ma tātou o atua i uteia. E fai atu Yesu i ona so o lela toi o i la o i uteia. Ai fai mai ona so o ia Yesu. Yesu. Nai te lo lai whaatali mai uteia na la tu tau aia o i lisi fo i uolu. Lai whaatali mai la tu te whaasala ma la tu whasioti a joe. Ana yeina. Me o fai mai la tu rapi. Na se isa ili nei uteia e whetongi a joe ma. Ai e te toi maliu atu e iai. Ona tali atu leo Yesu. Ele ua se fulu ea ma le lua o na itu aso i le ao. A whai e savali se tasi le ao, ele e tau suai o ia. A waiva ai o ia le malam lama o le neilo le langi. A whai e savali se tasi le po, e tau suai o ia. A wa ele ai se malam lama o ia te ia. Wa fetala i atu o ia i upu, a e mulmuli ane wa whape atu ia te la tou. O lo o moe la tatu o la salo. Ai o te alu e whafangu ia te ia. Pesi na tala lai titi ai i le tau o le vaenga lea, le tatu tala noa ia nei. O upu ia Yesu na whai atu i le uli ia. Whai atu ia. O le uta harsa furu lua, matua i malama lama lava. A whai e malama lama te ale ao. Momula. E le aila se si e tau teva teba. Le winga le upu na iai o le tau suai. Le winga o le tau sulu. Tau suai le winga o tau sulu. Tau lave lavea. Tau whaperetani o le stumble. Ai a whai o le pong sae sa vari ele tangata. Maile, e tau suai. Pe tau teva teba. A lai tau tala Yesu i le tāhua tele o le melnei o le taimi a le atua e se le tāhua i o tātua o langa. Tāhua o le taimi. O le tau tala Yesu le malama lama. E lua mei e tau tala Yesu. Mai Yesu, a whai lava tātou te whaia le fina ngalo le atua i lona taimi. E le ai lava ma se mea e tātou te popole ai. Pe a whai o le taimi o le atua. Ala le taimi o le atua, o le taimi o le malam lama, wa whaatanga mai e le atua i tātou, ina ia whai lona finangalo. Po le ala wale whainta o le taimi o le atua, God's timing. Ai a whai e tātou te whaia se mea, a e le o le taimi, let's say whapea pe le o le finangalo le atua. O le meo le atupu ia tātou. O le tātou sulu i le alama o tātou tingaina. We're going to stumble on the way because we are doing things out of God's timing, out of God's will. Ale whaia le taimi o le atua. Me le popole Yesu le wanga iloa. E le i whaanati mai i le lua aso. Le na matua i le whe au e marita ma Maria sau. E le i mana e whaanati ai sea. E lo le leia Yesu. E le o le taimi leo le tua e te tau e o nalu. E le o le taimi leo le tua. That's why Jesus took his time. Extend few more days. E le o popole Yesu i le mea lai mana o mai ele au solea. Leanga o lai fafo atu o le taimi o le malama lama po fafo atu o le taimi o le finangalo o le tua. O ilo Yesu a so na whaia ia se mea a ele o whaia i le finangalo lontama po le taimi o le tua. E stumble. Le alo wingo stumble. E la koe fiu e wala au la saro ele sa ufafo. E sa alanga ele o le taimi o le tua. E le ngata fo ilea. E ala tu fasioti lunga le asingi il kei minki e ki ea kwa ile ila fo i Jerusalema aile yo o i whaataunu uina le wha o le tanga mo le tangata. Pe alu li teimi se se. De lan whai mai Yesu o te lei whaanatin tia tātou tau te babeo. Ai leu o loa. O le teimi sa o le nei tātou te oai. Teimi le nei o leo lata ele pa seka. Teimi nei pe a mafo fau i le plan mal fo fuanga a Yesu ilana malanga. Te mini o laua mata o na bevesi tangata i utei e sa ili mamoe, sa ili manu o e whai ele pa seka
this is my time to ride on a donkey. O le taimil nei, fe tau ia le tatou wo o ile mongo o live le mea seta ko el kako procesio. A le taimil leo le tua. Through ai lau journey po lau ti atu le mea lea na tautala ai ia le profeta lau tama o sakali au ti atu le asini. Lei ma se stampo, lei ma se me fai se sia una. Te leva beorti ai. Ai sa. Se ia le lei na fulfill mea lava na fitu atau nu ulo lea i le fuafuanga po le plana le tua. Mo le fao le tanga. Na e whama mlama tu Yesu. E ke ila ulia. O mai kako o. O mai ola uola salo. E le oti o ia. Let's go. Ia mo mai loa. Mai la le. Lea ho i le. Fai po sumal tolu. Fetala ia tu Yesu. Fetala tu Yesu i lo noti. A uala to masalo. Ua fetala i o ia. Ile ta oto mamoe. Ia ino fai atu Yesu o lae e moe la salo. Ia fa mai la ulia ile ma fa pela ulia po la me lae tala no atu Yesu po ta oto mamoe. Ala silfia lea Yesu me fai ona ia to e fatuina. Isa God's timing. Tonu al mana malama o taimi o por kalame le tua. Mal sulima o te oli foi ona o tou na o le yai. Ina o tou tali tonu mai ai tātou wō ia tia. Let's go. Kako woe. Fatula ia se wō la salo. Pameo na whaia tule o toma. O le na whaia. Pameo na whaia tule o toma o le ngō ia ti tumo. I lona auso. Po le auso foi. Whamai ia tātou wō foi. Ina ia tātou woti fatasi mai. Wawai ele attitude po le mindset o lauli ia. E laku Yesu. E laki ai o Yesu le ai. La tu Yesu le fatali mai tangata e le tua oi fasioti. Ia au foi le ai e latu lo Yesu fasioti loa. Alo fa mai toma kako o. Kako loki kele. Loko kele i toma le nga fiti. Ya Yesu no utu tu. Mai let's go with Jesus. A kako fioki ya. E kako fioki ya. Ia alu lo marsolo. A fai po sumar fitu na fa mai. Wo atu Yesu. No sil fielea. Wa sofa o ia le tunga mau ia i la salo. Wa vala lata petania ma Yerusalema pe sfuru ma le limo se tatio lo lava. To telefo i uteia wo atu ya Maria ya Marita ma Maria ina ia fa mafan fana ia i la ua ona o lo la tuangane. Fa longo Marita ua maliu mai Yesu na alua i leo ona te fafta ia i atia ua nofo Maria le fale. Fa pea mai leo Marita ia Yesu leli ie. Se ana e i nei. Po ua le oti lo tuangane. Ai ui lava i lea. Ua ou loa o mea uma e te whātonga atua i le atua. E fo ina mai e le atua i atoe. Whetele atu Yesu i ateia. E toe tū mai lo tuangane. O whai mai mareta i ateia. O te loa e toe tū mai lava o ia le toe tū i le aso ngā taanga. O whetele atu Yesu i ateia. O au nei o le toe tū ma leola. O le whātua tua mai i ateau. E ui lava ina oti. Ai ola lava o ia. Tangata ola uma e whaatua tua mai a tau e le oti lava e o le whaava vau. Po ua e tali tonu mai ea i le nāmea. Mai le whaupo sumal fitu. Na whapea mai leo ia i a te ia. I oe le li ie. Ua o tali tonu lava. O oe le keriso le alo le tua. O le maliu mai i le lalo langi. Le si mea na ufata waina na fili. I se tautalanga nafi po se le upo le tua. O le tāua o le mengi o le time. O le timing, po le tense. Tolu a taimi o le soifuanga o le tua nai. O le taimi le nei. Ma le lumanai. Le la vea i taimi o le soifuanga. O le talo no atu Yesu e talo no mai mareta le taimi o le tua nai. Pe ana e i nei. Mai mau pe ana i nei le faso talu ai Yesu. I lace interest, but Jesus had no interest of the past. Ele ia se não pos fio Yesu e koe kalango le teimi o te. Isa em fai Yesu fai va venga ele 4 days ago. Fai Yesu fai. Alanga ele le teimi o lon tama.
Alanga ele mana o ia sau le taimi na. Lai lo e silfia le Yesu a sau le taimi o le tua. E manuia foi mea na te whaia. O le taimi o tua nai ele i mana o Yesu. Le ngata foi leo le tau tala mai Maria. O le taimi o lumanai. Taimi o lumanai. Mai o Yesu o te tonu ai toi tu mai lo tua ngale ile toi tu ile ngata anga. So now o le past ma le present. I mean ma le future leo include you. Ai tali etu Yesu. Ai fai etu Yesu. No. O leo te tau tala atu i le taimi le nei. O feo i eilo loto marita. Feo i eilo mafufau. O feo i eilo fai tuatua. Ale na fesili ai Yesu ya marita. Inga ua umano ni fai upu lea. O au nei ole toi tu nei. O au nei. I am. No ingo swafa leo le tu. I am the resurrection and life. Mai o toi tu maleola. Fa longo lai upu ia. Taimi nei. O le e faa tua mai ia tau. Ele o ngangafi ele o kaiao. A o nei. A le fai a mareta le vevesi le mafofau. Le fai a mareta le ele o ato tolon te tonu. Ile mafutanga nga yei mai Yesu. Ele o maua se mea o ngā le au so lea. Ele o maua se mea o ngā ele o itali tonu wina. They never recognize the power. Jesus can perform miracles. Jesus can do anything. Jesus can do impossible. Ele o ilo alvaanga lea le. Le mea mwhainwhai Yesu. Ale tau whai Yesu e tau fsili ati ala ua. Au whea o iei lua loto le taimil nei. Ol koe fsili mai il faasu taluai. Awal whai mai fua le. Te loa lumana yes. Al maa nei ei o le talia mareta. Ta au whata waina le upo le tua nafi. Tali loa mareta i le taimil nei. Now. Whamai al talia mareta. Ioe le ali ie. Ua o tali tonu lava. Awhea, ele o ngafi, ele o kaiao, al taimil nei. O tali tonu lava o oe o le ali, o oe o le ke riso. Le alo le tua o le na maliu mai. Ile lo langi, mai fea, mai le langi. I believe in you. Nesel tahua te leo mea au ngama me tau e tau te moa mai ele tala le nei. Ia wafo e atua e se loloto. O le soifuanga masani leo tātou. O lea, taimi o whanua noanga. Taimi o le mautonu le mafofau. Taimi o maliu whafo sei se pele ia te o se wainga. Tonu e kale sia mamafitanga. Ia maleo langa nei, i le vala au le atua. Whafo sei ana o til tangata. O fea i aile whaatua tua o le tangata. I le taimine. Ia tonu ala le mwhewontu e whaatua mai leo til taimine. A o fea o ilo whaatua tua. E te tali tonu mai whaatua tua ia Yesu le taimine valna. I lea, e mawhai e Yesu o na toe whaatua. Lou tina, lou atalii, lou awawhine, lou to lua. I le aso o le toi tu po le aso le sitiang. Mea nana fia i loa Yesu. Po feo la ile loto Marita. Po feo la ile loto Maria. Pe tali tonu o Yesu o le toitu. Wa fo e lua fai upu na ina. La la tala no Yesu e tusa ma le tali e Marita. La la o tala no Yesu le tau o le taimili nei. Ala fo tala no atu ma Yesu le tau la le lumanai. Tau o le lumanai. O le lumanai na. Nai de fai upo e lusu ma le lima. Mai o au nei o le toitu ma le ola. O le fa tua mai a teau. E ui lava ina oti. Ai ola lava ia. Tau tala langa i le lumanai. E ui na oti matanu lou. Le tangata e pele ia joe. Ai le ola e toitu. Iei le ola i tu atu le oti. There is life after death. Ai o mai le fai po lusu ma le ono tau tala la Yesu. I le taimil nei. Tau o le taimil nei.
mai Yesu, o tangata o la uma, every human being that have faith, mai o tangata o la uma, e whaatua mai ia te au. Te utala Yesu, teimi alna, teimi nan soi fuai, fe te utala ia mareta mamalia, le teimi lava na, ale fo e te utala ia tātou, le teimi lava le nei. Tangata o la uma, o se e whaatua mai ia te au, whaatua ia Yesu, la soi fua le teimi le nei. Na mai ia, e le oti lava e o i le whaavavau. Lea lau tau tala Yesu le lumana. O le winga o le tala Yesu. O le whaatuatua mai a ta. E le oti lava o i e whaavavau. E o i le whaavavau. Wha mai po ua e tali tonu mai ea i le nāmea. O le winga o le whitelai ngā Yesu. Yes, tātou te whioti. Tātou te whioti i le tino le nei. Ai tātou te lea whaina usum tō whawhine i le meta ole. O ti whalua. Le o ti whalua o le oti o le tino to e oti le anganga. Winga e oti al tino i e oti tātou. E oti le tino. But that's a gate to the everlasting life. To another certain life. A o lesi le nā la atu o le tangata whaatuatua. E whaateltali ai le isi ola e na te maua. Pe a o i le ngātanga. So le ringa o tātou tangata whaatuatua. Tātou te tonu. E le isi ola i tu atu le oti. E le si ava noa e tātou toi mafuta ai ma o tātou ainga. Pe a whai tātou toi whailoa i umo i le ola e whaavau. E fua le tāpenanga le tangata i le teimi le nei. Mea ngā e se le tā ua i o le teimi le nei. That's why today, the present time is so crucial, brothers and sisters, because today will determine your future. O le aso le nei, e ilo ai, po le ale mea le ao o i tai ao, po le ale mea le ao o i lumanai. O le ale winga o le matanga o fio le lumanai, pe a whaia le anga le o langa le teimil nei. Le ale matanga o fia o le tele o mele lei no whaia le tōna i ai o ma le teiming e iwa. Mwha le tōnu so i fua whale ngang. Tō elu ese mai Yesu. O le tō esi whātua tua mas tō e te le tōnu i le li. Mea nana whātua Yesu wha mai o le lumanai, yes, lumanai. Tanta e whātua tua mai a te au e ui na oti. E ui lava na oti. Ai ola lava ia. A le rafa la te utala atu Yesu. Wha mai o le aso le nei. Whātua tua mai a te au le aso le nei. Pa mai e o lava o ia i le whaavavau e le oti, which mean e te oti altino a o loa nganga e le oti e so i fuapea e whaavavau e toi mafuta whatasi o tātou ainga pele a meise o le maftanga ma Yesu i le ola e whaavavau malona malo o lo o le lumanai to e se la le tāua usum tu whawhine ben tātou tal no le fia filusu mal valu mai o fai mai upo na lu an le o ia ma vala au le mu ilo no so mareta ia o Maria mareta le walu vala au malia o fa peatu o mai le o vala au ia te oe o fa lo mo foi o ia na vave tu le o ye lunga walu atu ia te ia a o Yesu ele i maliwane ile ai a ua ile mea na lafte ia ia ma mareta tanga te u te fo i sai le fale maia ma fa ma fana ia te ia o la to ai atu ia Maria wa vavi tu lunga malu fafo on mulmuli atu le o la to ia te o fa peane o le e alu e tunga mau te tangi ai o fo i Maria i le mea sa Yesu wa ai mai ia te ia ona fa pa u mai le o ia i ona vai na fa pe mai o ia leli e ana e inei po ua le oti lo tuangane pe ano foi atuanga le la se senga malefisiri Yesu ai se ale menga ele sawa ai se ale menga ele tali mai why didn't you answer why didn't you come why didn't you react urgently to our call se ale menga ele sawa e tu sa mo upu e mai se ana e ine Yesu ele oti lo matuangani
Mai la ia lea. Te pa tolu iwa, tolu. Si la fia Yesu o ia wa tangi. Mai u teia o mai ia o tangisi o na ti ngā tele lea o lona fina ngalo. Ma ua atu lava o ia. Ona whapea atu lea o whea na o tōtu ina ai o ia. O whapea mai la tō ia te leli e ma liu maia e te silsila iai. Mai leo le whai upo e tolu suma le lima. O le whai upo sili o na pupu ultus pa ia. Mai ia ua tangi Yesu. Ua tangi Yesu. E se hoi le mana ia ole. O i tātou te iloa ai usum tō wawhini. Le tū tangata o Yesu. Emotion e ele langona. O le mawhatia. E tele la ia whaelili wina e sikola ma tangata o le tuspa ia o le tangi la Yesu po le kangi ika. Ia po le tangi alofa i le auso lea. Ai tonu na mawhatia Yesu. Whaatumuina ono le alofa ia na uo. Wau fitangisi ma le tinga. Ia ono se tasi o maliu tono le ainga. Ai na o ta ua na nafi ma o wha mama whaina le tū leo le tangi a Yesu. I lona ita. Ia leo le ika hoi le ai pe o le o le tinga o le fina ngalo Yesu. O le mawhatia ma le whanua noa o lona si le fia ina lea. Ia o le tūlanga o le matau tia o le angasala. Ma le tutongi o le angasala. O le oti lea. Le sila meu te loa na ti ngā Yesu. Lo Yesu o lea le alu e maliu, le la alu e avelo na ola. Na iwa yaso, whatau nuu mea umalama e tusa o le whaalutanga e ala ilona soifua la tui natu e maliu. A le la alu Yesu e whasanga i le maliu, whasanga i le oti. La tui lungo mdumo le tuunga mau. E le loa po le whanua noa Yesu, le whitangisi o le vaanga lea. E le loa po le sina mena tangi Yesu. O le vai atu le auso lea. Kau whea singa wha vai, le vai o la whatuatua. Le la le te le tonu ina o Yesu, le tele o teimi na vai e va venga ma mea matau tia na whea Yesu. A o le o mai i ngā le whakangisi na whea mai se Yesu. Ai se ale menga i le sa, ai ngei Yesu e, le se me tupu. Tangi lo Yesu. A tonu la o le alofo Yesu. Ai se le tau pēr tātou vavai i le mamafa ia Yesu o le mene o le tangata e ola i le angasala. Ma le oti ma le tutongi o le angasala. Pe ava ai atu i le humanity ma le lololangi ma nei tangata. Wai le na maria ma mareta le i. Fabe uto o tele tangata i utei o atu. E fia mata ma fia whalongo longo ia mesi wole whai te tala. I le maliu o la salo. Te lole o atua, to e sfulma le whata atu minuti. Ia tala atu le tato lein. Fia walau mai fo, ia walau mai. Tala no atu pea, ia ai walau mai pea ise me te fia. Whapopo mai fo le tato mta upu, alisi le nā tala, ise le tā ua i taimi lei, taimi ua. Te olia na umana whatu, la salo, ia le usau le tato walau momoa. Talofa lava. Talofa la sunga poni. Alofa, oi le saunua. O tu lepa, ma lo se fu mo langi ma na irma tau pune. Aftai, talofa lau tu lepa, ia, saunua maia. Ia, le ai aftai ya, o le emo ia e le fama ele ilo e sasi te me fiuma Yesu. Ia. A le ta o mai paulo le lua te saro, ni irma tau pue lua. Fama i, uni fa se ino to fa pese tala fa pe o mana fiuma Yesu. Fama i, e mua reveal, mo le man of lawlessness. Ko a fiuma lo Yesu. Tanga to le sala, ia, sa. Luan fe ai le. Man ia na to na uta o mai polo e fa me tupu fa longa me tupu na ta ia mata io. E fa me tupu le fio mai Yesu. Mata io fa. Ia. Na fa mai mua le to sulula. Le to sulul masina la to ulu mai tu langi. Ia. Ia mara ta ulu langi. Ia. Ia ta tu te vai ia.
Ia me fa pena, fa longa na va va e tato. Ia me se me fa mai a fi mai su ele tu ele fa mai na pa i lunga ia o wina me na e lu o ton tanga. Yes. Ia na. Ole si me, ole pa sa mai o pesta lo fa tau. According to the history of man, we've only been here for 6,000 years. Lo ka ko le last twilight sole. Ngala. Ia to le ka na fa tu ta sila so tu so mo le fa tau sanga. Yes. Ia tu sa le uta tu la so fitu ala men tu pula so lo no fitu. No malo lo ile tu tu le tu sa le uta so ye le period to le me tu po me ye la fiu mo Yesu mo le fiu fa lo mo Yesu mo tribulation period. Yeah. Me o mona tu le tem uta so ye nei. Me fa metani tu mo in the last days, only the wise will understand, but the fool will never understand. Yeah. Mane. Beautiful. Na whanau noa lawa. I mali o lantama. O lo whetau I role si aso mara mawhewhia. Si le whewhia. Where was God when my son was dying? Ma lo whewhia mili lo na wai. So me tell whewhia exactly where when his son Jesus was dying on the cross. In other words, o leo tia ia me tau tangata oma. Yeah. Ia mo le sime, o leo tia tangata kesiano. Mo te noe to e ola mai. Yeah. Nena ele na malo lo le to le popole le o tia tangata kesiano, a tangata ele kesiano. Yeah. Ia nga ka o me le wharinga e rusfuru. O leo te wharu e tangata. Yeah. Le neta o le wharinga e rusfuru po e fit. Mana ia tele. Ole si me taimi titianga, o se taimi pito sili le na whainga tāla langi, e ma se ala tō leto tō ea. Yeah. Ma I meti kongu ka avale ea. Wafa mai happen in a twinkling of an eye, in a flash. E mo wafo se I tō le wila, le sui wafo si tato tino a. Yes. E o taimi whainga tāla, I meti ka avale I lunga la warkele. Ola ke awala inka ngaka ma ka avale, I nga whiko ai ka avale lunga la warkele. I ma waalele ke awala se ka pekengi a vele waalele o nga o. Kaukia. Ia me mata tia so me rana fale ana polo misi mai Yesu le falinga e tolu fa pasfulu e fa mai o te pole o la to no e to sia la upu e o la ola wa se o to ni awani a fi o to te mi fenga tala o mai e to foi la to lo la yeah so polo misi na Yesu ia se fa sa ma pe sa la tala poni o me lo cielo my few my Yesu, I'm at the tribulation period lasts for 7 years. Yes. Yeah, for me, 7 years. We feel my Yesu, let's have my Peter, Lupeter, to Valmo Olive. Yeah, not to say Yesu, my Jerusalem of home and Lanfo, and I found Matilla and to Liafi. Yeah. Or if you follow my Lana Yesu, so I say, when I fast so 20 years, 40 man, I've taitele lava tu le po mo le fa so, I've taitele mo mo tato por clame. Ai lo fa tu fele foi leva isso. Eu le fa taitele. Okay, yeah, please fa se fo. Anaya, ele fa so mo ele. Jonga tu le pa ne fiafi, ele tu, ya. Tau foi mai, tu mo o stato vlau, ya, na mo le am no tato leina. Au mai pa e fie vlau mai tato tau po ne fiafi. Ja, zou tato lau, talof. Talof lau. Malo poni. Talof, oile. Ja, oile is no. O tui. Tui. To ma tu les tui eri. E fie pe e kuriloa ka ko pokalame. Ja. Ia mo so pokalame ai sa ulungo lekio. Yes. Poni o ola ule ka uai si va ngol tu spa o sa wale le attack ai o ngo va nga yo ta o poklame poni peila ole mele sa unya ku ya ile famna tu ino la somaliu ya ia a ko aila mal poklame piko sili le o tau ole ka ku fa kari di sikianga po le ko e fio mai o Yesu yes o me ia poni o lo fa ngo ia ya o nga ole peila o isi me pe ngo fa por se furua I ya o vaenga umaia o le ateka ia le ki apolo I kulanga o le fionga le li ya a se vaenga siling o fa lela lau kalango lau bako se lango na fa tau da somaliu male ya o nga o le ua ka ua pukalame le po nei
kele lo wai ele o attacking e ka ngaka le mala malama ma ka ngaka fo ie le fa tu ma ka ngaka fo ie fa pau pau a ole attack le sau I me from inwards of my kongwa oi ole fa ngonganga na ole attack me ai e se au so ke o kongunga fa kuspa ia ia mai mau peng fa pe ole ma ka kongunga fa kuspa ia lai vai tonu le pa pe mga fo le lo ala poskolo polo ya Timoteo ve o fai la un i lo vai con lu ai pe o le menga le la ngona I fa no langa o le sau lungo le kio o le fa longo uma ia sa mo il poklame le wanga pa ole ka ko kio le ko fa longo ia e pe la le vanga na al te sili lo uma fo fo o ala mela ya o kongo kalesia ia wa mela wa mele fa ngo a fa me fa mal kus pa ye fa ni mele a fa mela ko kru awa o me nga I sala elu ya io pe o le me nga le la wa kala ngo mai ka ko pa me le fa fingi o le somaliu wa kasi le me o le sa o le ache ya o la vanga me o ista exi o me o la fa ye pa la ni o la kom fa la ko promote la ko ya la ko items la fa ala koso mai e fua la ka kongo fa mai or ka kongo ol au ke siango ma ka kongo isi e kalesia ole mele o ista ek ma me uma e ese mama o amar ka kongo e o foi la le wala ko ke e ngai mala sumariu e fa mga ku la sumariu e se me ka usa sumariu ya fa fer ke ngala sumariu fa fer la sumariu e la sumariu e su kuma ya pela ba ngai o mai la fa mo piko ka u le foi la o sa wai fa pe o e kalesia ma ka kongunga le yai ya o ke le fa pe fa ya kulanga o ke le lo pola le kalesia pon ya ai lang o ke akui le kongunga le fa mela fionga le tu langa le fa mela fionga le li o le ke lo ka ngaka wa fa mai la ko fa mkalanga o fe o ye le menga fola inga ya pe o fiu fakat o fiu fa kali o momo ya kwala nga kamanga la ko fa upua mai makala I mane mele ala fa mai la fionga le tu ele fa kwai mai le la pe ma li el sa nganga le fia ngi la sunga la fenga e kele o au mai e pe o le mele au mai a visi se ngai me o ka ko ka o le aso o ka ko ka o le kaimi ai na pawa pe al fisi le so o Yesu ya Yesu o a fe ko fu ka ia a o le a se fa ilonga ia ole kele fa ilonga le foi la u ka ko ngi vai kai mi kele o ka u le im fa mai ma ole va ma ku ma fa ngau o fa ngau mo e ma ku ale ko fi ko sanga ko luaf ioi a ole ala vai sa ole attack ole sa ole attack a fa merkus pa ia ele fa ku ai mai langa ole menga le kala ngo ir kan kali kong mai o fe o ye de menga fola ma fola me ala lu pala ivi ko inga ngala ko fola me ele mele a ole a ko mo o ko fola a la mo di marcus pa ia fola pe fola pe a o fiu a o ku fo ia ka ko nga ia o mai male poko le o mai le o mai ka fa se mai ia pe ole menga le fia va ko te so ang fungali o nga ole a check le o mai ele o mai ku ha ku le fa tanga ele o mai ku ha ko ka pua ile li o le o mai ko kong wa lo ko falo ka pua ile o ka pua ile li tai tui o si fo o nga le tua tai tele la ile fa ia pe ole menga ia e manga ia kala silo ma ku le nga fa ile sia sa ile maka upuri o kala me ia o le sa lu ku o ma ko ngi wa le ma fai nga ma ku ko pa au ka pua inga o ngo kulanga o me o lo fa mai ki ai ma kulanga o le mfang sa mat a ole ye fa mo o por kala me ole mo ke lo ko a ba ya kula ma fa lo ngo e se le me le fa ma io e se ia o mai ma fi fa lo le ki o pa o mai por kala me ia pe ole ku le poni fa fe kai ya kula sunga fa fe ngainga ka tai ni no fion tui ta tu tu fa le va yaso ia lo fa tu ia fa se fo ia ta lo fa tu le sta tu la ta lo fa ta lo ave ho podi ia ta lo fa check amai para le mau ia kai mai ngai paso ga i so nga mo mo mara ia ai a ora le ia
Ero fko ngora vai ole rie me foi foi ska home. Ia. Ia we. Me anga ia ka inga ki sa ro ko pe ka ria pe re ka ni. Lielo. Ai we ro foi ya. Ore fa va pore se o din me o ye ni ka. Men. Ah. Ma anga ro ore ngi pokara mi poni ole. No pu ali. Na fa mana tua. Manga. Ele fingau ele. Yes. Fangau nistel tulunga ia fa fola tua ele laulau ia. That's why I like this program. Half tight. Yeah, that's why I love this program. No mai singalo ka pikaria pede ai. Lo wa fili. Yeah. Na wa me ko mai dari ya ka ku ka ku fili. Yes. Half tight. Te tele la. Ai ko vai foi la le ide oranga le ku ye kemingi. Ya, isa ole ya le ka paso ni je. Yeah. Ya wo ga ka ye ro sa. Mo ro ma ro pe ya ka se ro mo ngi ye ke ri so le ala ni. Ala fa va. Yes. Mo ro ko ga poni. Tai lang mai e jo so. So nga mai va kai vo ya ri. Ya. Para me ngi sia ti poni. Te felo ele pale mai la pa mai leva eso. Yo, talofa. Okay, ya fase fo check pa. Talo felicitas vola. Talofa. Ya, oile sa no. Talofa la sunga le fa fenga inga poni o iva le te foni. Iva, oi talofa iva. Ya sa no mo lo langa le o va vel ta temi. Ya o faso o viliacho le mala yo ma sa pu ne poile. Tai. Ya Maria Marisa le foi wo mala mai le faso mai le afionga le tua. Aftai. Ia le li fai upula le na e sa no mai lu suma lima. O la fape mai le o ia ya te i o le li o outa tonu lava o ke viso le alo le tua o le mali mai le la langi. Fa tai o mala mai foi le upule tua ne afia me wili tua fa tai tele lava mole. Fa so ne afia poni ia fa sai foi mo le awa onga tsuspa ia mo a we ai no vai ai fa sai tele lava leli e fa malia le toi la sunga le afia mo mata upu mata ngofie ia o le lei ta tu fula leva yaso fa se foa tau ia fa talo fol tatu bala mulmuli talo ma sai foi la sunga pa ia o le sau noa Selina talo fa Selina o me la onga Iya. Iya la onga. Iya leli. No ko pon ya ngo ya vai so le second week. Ai fa malo si maya yes so fe nga ya fa pia ya. Malo si. E pensai le tua. Iya leli. Malo si. Ai e fa assim o fa assim pe la tiki ai o fa tawa pa ia mal mai po yo e mana ia la ka no tu ia fia pon aftai ai le fam kala ina mai o ta tu tal mana ia la tsara no longo pasta o e a foi nei o ole i pela o la sa no mai le foi puna le la tiki o tang yesu ia o te loa au ia pia tu sa le ia lau sa noanga mare tala ina fo i en mātou fai si au ia pe e fo ina le ia se senga wai o le fai mai he watangi Yesu ia e matalo pole le fia o Yesu i le tal tono tangata vai o fatu tu le usole vai fatu tu ia o si foi na me le lo potangi Yesu le alofo ia te alao Maria Marisa ia awa pe al matou tu pai tauna ia la ua malos na tawa ya matou ia na tu malos tawa matou le ola ali Selina
Polisi me afkangi si umiel va nga leo lengi me fangal ko kero la uyu ka ye nga ko ilafa. O lengi me fella wapa. After lava. Ya kelo oi poi. Kene yo me ale fionga le tu ke li mana mana mai. Usaleo o ke fai tau ai o ke mana mana mai si me a. Ale fa winga inga la fa le nga. E sumaso wala sila fia ya frita ya. Ai orang samsala inga lam lon sama lamai. Ya wa silia lo kamara malama yo ke se me choya. Ya okay ta to ver. Ya singa feo wale. Ya wa ngumi vagas ya la okay ya lo kamara malama. Ya saya foi lan matua onga ya pamano. Na saya foi matou. Leo pega que senga le next year. Ya na caro mai moa o I famalosi. Ai o lei. Ya, lo fatele atu ya tol to fini. Ya lo fat. Ya, God bless. Fase foa, Selena. Fase foa. Ya, famalo tu ni se tom foi mai o molta tu temi la tanto talo fafti tele lo matu tua. Dia lo swafel ni fiafi. Ai al matu por clame. Ya, matu te tu natu ya joy. Ngalua nganga pa io lau fio yo matu loto. Famal mlama tili la upu mo fo ni meta o mani mea nga mai ni tala men tupu famanuia I mato umalava ya la upu ni po talo le tu e tau simale le mato me se la ufinga luenga le ni po lunga wala fe lo ai mai ngal manuia vi ia o tama na le mato talo ya la tu ya Yesu lo mato li malo mato faola amen ya o tatu por clamela tu lo penga le loto ni foi vai aso tu som tu va fine il famo moi la tatu to e fe lo foi il vas fo le son forta le balu ia mo le temi ia la auto au le poni fonoti fa soi foia mo le nei temi God bless Ia
Ia via ai o Yesu ke riso abatu mala o malosi e fai ai lo fina na lo abatu o be uma e fai le mo oe. Yes, give it on. I give you my life to use for you. I give you my voice to praise you. You my Lord Jesus. I give you my strength to do your will, oh my Lord. I give you everything committed to you. I give you everything committed to you. Abatu obe uma e faile mo oe. E ala na o le taualunga i le na o le tātou podkalame ia mailana au auna sunga le whawhiangai ngā pasta pōni wharuti ia ma le tātou podkalame na o le tutu ule upenga i le loloto. Tā ua te lele maua lo wawanoa ia maua le teimi i tātou te whaalongolongo i le tātou podkalame ia e tā ua mo e a misi lava i lātou lo whapena ona whaonga ina i tu tono le ngaluenga le atua le ale tu ai ngā tō whinga o lo e ngalue i tu tono le tō ngaluenga. Ia, o le tele au o i lātou fuilele wa matona whaonga ina le poto ma le atamai ele o se mea leanga o le mea le lei. Ia, ai tu ulola ia i ma le whaunga. Ia never aile te whai me fia i le telo taimi. E tā ua fo i lalo ngalue le ngaluenga le atua. I tō whinga we tuna atu. E le tō whaife au. Au i e fo i sina malamalama anga i le fionga pa ia le atua. Ia. Tā ua la ia a fiafi umo songa fua. E te nofo mai ei ma e whaafonga ma e whaalongolongo le tātou porkalami. A o iei lau notebook fo i lea ma lau peni e whaamau wai ia nei note na e au ngā mo e? Au ngā tele mo e? Niu, wala te mini nei. Wa mana i le tō telo i lātou wa a ngā i e a o ina le fionga pa ia le atua. E ke longo fia le tangata o ngā le tuspa ia. E sau le tala noa e te iloa e ke feelinga. E te longo fia fui ale tangata ua whaongalo na tō mai malo na ta mai. E ke iloa fo ia. E ke ilangona fo ia. O le se senga la o mea na e lua. O le ola o ina le fionga pa ia le atua. Ia ma le fola i le fionga pa ia le atua i lou lava ta mai. Tato masani le afionga pa ia le atua. Tato ilo foi. Ia, e leo le poto, e leo le ai. O le anganga o le atua. Waiwa ele ie. Iei le anganga o le atua i mea uma tato te whaia. Sili nama tā ua. Ia, o le angala na o le tato porkalame. E ui ia o le na tato iei le aso sa. Samni ngā lotu. Ia ai te lea fui ana la ungan au na i le mta upu sa ta pena iai. Ia i aso ngafua se ia pa ia le aso sa. Ia au le tato porkalame pe fuile le ma tele le au ina. Rono winga fetau i le ma le mena te iai. Fa moela nasa e nofo mai malau peni malau api. Ia ta ua tele mo tatou vaenga le nau mau tele au mta upu ia te whafonga mai. Le lopo ngai whaile le aonga Bible College ngai ki aonga ai. Lo lopo nai te tala noa i lawa onga sa. Ia le lopo nai te tala noa i lau au tala vau. Ia le alava le
vaenga I tutono le tino le tua po le tino ngaluenga na te ngalue ia ta ua la vaenga le awana ngalo me matongo fi a uma e mawhai o ne tango tue viu tato por kalamelea I lungo le tato YouTube e mese lungo le tato Facebook ia te maua atoa e ale tato por kalame pe a whapea ia na misi mai a te oele nei po ia ma oele na te follow ma le tato por kalame ia ma le tautua lana au na whawhianga inga ia fiafi o aso ngafua o vai aso taitasi te foi mai la ia le sunga le whawhianga inga ma le tato por kalame ile aso ngafua o vai aso asau ia la whapenau na te mawais whapapongo le tato por kalame ia nga leile tua le te teli wanto lana au nei moto malawa whirai foi ma whale tua mese o le ano whalo ia maua foi se malo longo le nea fiafi awa ia fuafuanga o le aso a taiao ia ma tato por klame pe ona masani ia 15 minute ona tale o le tula se fulu ia manatu te pau foi na minute ia te o tato por klame ia ona tato fa ma vai foi lea ma fa mai e tole te tu radio Samoa fuli mai tolu amo ile nei vainga ole a fiafi fa taimo ila tole ma futa mo tato por klame ia ngalile tua mo o fa taile italiana ia nga te foi lea ia o le tātou tautua mo le tātou por kalame ile nei foi vanga la fiafi. Ngai whawhiwhianga mo tātou ile nei foi vanga la fiafi na utulai ma le tātou te mile o te 10 minute o na tālo le tula se fulu. Ia mo manatu le taulunga funa o le tātou por kalame ile nei po. Mo le atu le whawhtai tele. Ia le tātou te nuu le talia ino le tātou tautua ilo mota mo lau whea lava vaenga lo e mafuta mai ai. Anga leite le tua mo o tau. Manuia mano longa le nei a fiafi. Manuia na lau tue fui whea au mga luenga meisio nei whanau ia o onga. Ia, ma tulanga pe ona masani. Whelo i tātou le solulu,
I le alofa malanga le lei o le atua sau se whanua se whaasoi au. Nailo le uo Ua matango fielela Pe ana le po Ua whawhitilo unei ola E o ona le alofa Ua o mai le manawa Taua watu le Ua tau pe ai Malo fatu le ai ni ola Ua tau pe ai Malo fatu le ai ni ola Ana ngangana mai maunga Maalisi olepo Avatu ia laua o auna Fia malolo Alofa matua moni Sei longa ole oti Ona fea ole lalo langi Uai ai se Tafia mafuta I se uo se o le oti Tafia mafuta I se uo se o le oti Male pepe O mea ia e mamate Ute fatali sei a fea Nei e to fefe Leone ne male sami Ma fingota fe pula fi Homo lima ufama oni Tau tala ile langi Tatanu ali ali Ona mea uma Hete tatanu ali ali Ona mea uma
Jaso, who am I again? Ayo Lewis on the track, man. Jaso. Ladies and gentlemen, please welcome our new heavyweight